حال دارین مردم؟ سلام علیکم. برو اومد. برو اومد. برو را دیدین؟ ای انا که جورا برو اومد که انشاءالله دیگه هم بس کرده میگردی. نگاه کنی برادرای عزیز، توقیوی گیزالا آورگیم. توقیوی گیزالا نگاه کن. کنی افیرا یا پان کنین اول افیرا یا لایک همونین افیرا پان کنین. نگاه کنین برادرو، توقی آوردم. توقی انا دیده وای خیلیش ای توقیوی گیزالا ای توقیو همش فروشی هم. نگاه کن انا دیدی انا جورا ای توقیش نکیم همین زبی سری من داشته ده رزمری سری من بوده. نگاه کن با ایجاده ای خیلی توقیو برگیم. با اینی خیلی توقیو چورگل میگه مدت شما دا نمیدونم چی نام داره. و علیکم و السلام و رحمت الله و برکاته. انا جورا انا چی خیلی ای توقی سوزا. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این خلطی کاری مای لباسام گفتم جزیر نشوه خلط پوشیدم. حجر و حجورش میکنین لنگری. گفتی لنگری اوه کنی همون لایک یا حجر و حجور کنین. نگاه کنین برادرای عزیز، اینا توقی را دیده؟ توقیوی گیزالا وارگیم باور که اما جدا ای توقی شدیم. ای توقی شخیله ای توقی شخیله. سلام علیکم. خوش آمدید. بالا بذارید نغزیم بچه انا جورا برون اومدن رسیدن اینجا. این قبور وارگیم توقیو چورگل و توقی نمی خیلی اینی توقی شد. این توقی شد دیدین انا زبید. این توقیو برادرای عزیز برای من نیست. این توقیو فروشی. اینی خیلی توقیو را موارگیم. توقیو تاجیکی خدمون. توقیو چورگل قواتاش بلند دیده؟ یک تفدر کنم اینا فروشی اکول به سعودا رو سر کنیم هنده پدرکه دا نگذاریم. انا جورا نگاه کنیم توقیوی فروشی چورگل. این توقیو چورگل میگن. اینا برادرای عزیز بروی نمان همش بروی نمان انشاءالله که خب بعد اینجا چی آورگیم نگاه کنید. اینجا کپکا آورگیم. کپکوی گیزالا کپکوی گیزالا آورگیم. نگاه کن کپکا را دیدی کپکا را کپکای دیوانگی کان کپکوی خولیگانس که ده برای این کپکو برای خولیگانو کسی خولیگانه کپکوی خولیگانی آورگیم. بیو نه کپکی لاکوسته میگن کوی نمینه اینمو درک اونمو کرکدیل نمینه دیدین شب. زادروز مبارک برادر عزیز. زادروزا مبارک. ای کالجان همه آدم 2011 گم شد یافت شد. حلیم نام داشت. نه وای حلیم نام نداره. ای روز من گاز زدم وای دیگه نام داره. انا جورا نگاه که اینجا نگاه که انا کپکوی گیزالگی کپکوی خیلی اینجا نگاه که بای خیلی کپکو وارگیم. کپکاش چیسته خولیگانسکی کپکا و لباسای چقدر این کپکا همون زیبی سپارتیکو داره. دیدین نه وای حسار بود. حساری را یافتیم کپکوی گیزالا وارگیم مردم. ولی اینا را همشه انشاءالله یک تا ویدیو میکنم. با نگاه کنید. دیده کپکو را دیده سه آخی کپکوی گیزالگی
салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Не вай панҷира наёфтем ози бародар. худованд ёфт шаба хайр. ози вай наёфтем. нигоҳ кунед, ина иҷа чанд намуд кепка оварагим. ҳамаш нимҷада ҳастанд. ина дидем? хоб. ина бародарои азиз, чанд свет кепка оварагим. чанд свет кепка садқаи номи Муҳаммад шави аблаҳ. این من کدام محمد حقارت کرده چی؟ با من حقارت کرده دلار چخیل کپکه مونید میزبتونه ساق باشید سلامت باشین زنده باشین نگاه کنین این اینجا نه خیلی توقیای ملوگی آورگیم توقیای ملوگی کسی ملوی این توقیای خیلی رنگی ملوگی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته نگاه کنیم برادرای عزیز توقیای گیزلا نظم شما محمد اخورت نکن محمد جان صدقه نامت شما برادر نامی به نهایت زیبا داری ولی ما را دشنام کردی ما با شما چی گناه کردیم ضرری من در تو کی رسید و برای چی رسید محمد پولاد خوجا دادر نگاه کن حیف جوانی انا ای توقیش خیلی ای توقی ای توقیش خیلی ای توقیش هم توقی گیزلای هم نگاه کن ای توقیو همه فروشی ها باید اینجا با این خیلی توقیو دارومی خیلی توقیوی داگستانسکی چچنسکی توقیوی خیلی توقیوی خیلی مهره داره کچی داره استا یکون تگه آزم استا انا اینجا دا با توقیوی سفیدک توقیوی این خیلی همه شد از سر کلت نمون آدم میخردگی کل نشوه نه نگاه که سلام انا که اینجا توقیو ورگیم نه خیر نه اینجا توقیو ورگیم مایده که خیلی برای گودکا هیده برای گودکا بعد اینجا نگاه کنیم برادرای عزیز نگاه کنیم مایکایی این برای پاتریوتای وطن ایده برای پاتریوتای وطن مایکای تاجیکستان دیده مایکا را مایکای وطن دوستورو مایکای تاجیکستان گیزالا سورت گیزالا شاید انا اینجا با ورگی مایکای اینی خیلی نگاه کنید انا маяки нарисовандаги ки за каждой тягости наступает облегчение. Диде чихе гапи зур нависага? тоҷикиш хати амин. ин майкои гизала анака футболка хай футболка ки бо ман майка гуфтам ино бо ман исло дорам ҳам тоҷикӣ хати ҳамаш майкаё фарқиш чи майка мегем футболкаҳои гизала бойни хеле футболкарам ҳастад диде салом сози хуби ҳамаш зебандай саломат бошен зинда бошен ҳазор раҳмат миннатдор ман медонам ман ҳама чӣ мезебаву халати говдушӣ назебида нигоҳ охи либосом ҷазир нашав мегӯ ина майкои хеле оварагем го боши ака саломат боши додар раҳмат падару модару даки тарбияи додаи шумо да амиқа гапҳои ганда меганад суханои хуб мегӯй беҳтарин додарӣ саломат бошен ана аки нигоҳ кунем бародарои азиз иҷа нигоҳ кун ина аки нигоҳ кунем бисмиллоҳи раҳмони раҳим китоби қуръон диден китоби қуръон ина чопи нав барои одамое ки зренишон камай барои аваё нигоҳ кунем барои
барои одамое ки зиренишон камай барои ҳавоёй ин калони китоба бинен чанд қад нигоҳ кун. бисмиллоҳи раҳмони раҳим нигоҳ кунед. дидем бародарои азиз суроҳоша дидесе ҳарфош тофтестай ҳарфош тофтестай зинда бошед салом айнурак ба пешака саломат бошед нигоҳ кун. дидем бародарои азиз ин китоби қуръон чопи нав ин аслан барои ҳами модаро беҳад китоби хубай барои одамое ки сину солшон рафтагиай зирени чашмошон рафтагиай барои аваё беҳад китоби хубай да беҳад китоби хубай ана иҷа ҳозир нигоҳ кунед аку. хоб бисмиллоҳи раҳмони раҳим иҷа мегзарем китобои қуръон да нигоҳ кунем бародаро. каломуллоҳ ва тарҷумааш ин ҳол да пакетай ҳуи караги нестемше хеле кароб чизишда упаковкаш хатяй нигоҳ кунем. каломуллоҳ бо тарҷумаи забони тоҷикӣ се нигоҳ кунем ояти қуръон забони арабӣ қатяй тафсиршай ва таҳлилаш фаҳмиден. ин каломуллоҳрам ҳамин чизе ки ҳаминҷа нишон додестамтона ҳамаи ҳамин дастсафка мешавад тоҷикистон ҳам дастсафка мешавад фаҳмиден. ҳаиҷа я лавҳ оварагим лавҳҳои чӯбиай лавҳ ҳамедонина китоби қуръон мемонӣ дарошку лавҳ оварагим лавҳ чӣ размере дар кор шавата мешаша монда ини михела монда меша карочи 3-4 размер меша монда. китоби қуръони калон ҳам монданӣ боши ин хемекни калон меша майда монданӣ боши хемекни майда меша бо агар майда боши хеле ин чанд намуд меша хулоса фаҳмидед. лавҳай лавҳи чӯбин нигоҳ кунем. ана инҷа барои одамое ки забони русӣ қати қуръонро мехоҳанд хондан забони русӣ қати қуръон нигоҳ кунед таҷвидаш забони русӣ қатя перевод смислов карана кадоме ки тоҷикиро наметона хонда мисол барои ваё забони русӣ қатиам китоб оварагем китоби қуръон беҳад чопи хубай. хоб дар инҷа мо оварагем нигоҳ кунед ба забони узбекӣ нигоҳ кун ана ҷура нигоҳ кунед бисмиллоҳи раҳмони раҳим инаш ба забони узбекӣ фаҳмиден қуръон тарҷумаш ба забони узбекӣ нигоҳ кунед. аку ман узбекиро соз намефаҳмам хонданам вайшона наметонам вале барои шумо нишон метаҳем ҳозир нигоҳ кунед. инҷа мисол гирем оле айсе ҳуй кунем мисол гирем ина сураи алҳам нигоҳ кунед сураи фотиҳа инҷа сураи биё форота биё гӯи биёнда эфир изонакаши тамом хонданги нигоҳ кунед забони узбекӣ қатиай ина сураи фотиҳа дар инҷа ба забони арабӣ нависондагиай дар инҷаш забони узбекӣ қатӣ хувилган шайтон ёмонлиндан аллоҳнин паноҳини сурайман ина диден бисмиллоҳи раҳмони раҳим меҳрибон раҳми аллоҳнин номи ила бошлайман. хулоса бародарои азиз бахшиши зиёд ман забони узбекиро намедонам муқассос вале ба забони узбекиай ин қуръон. хоб инам чопои навай бародаро инам чопои навай гумтоно бо ина аста инҷа футболкаи тоҷикира инамин наша дар хидмат меша беги ба фикрам бояд шава намедонам гизалаҳо шайбо герби тоҷикистон ки дар хидмат меша намеша намедонам. ана ака нигоҳ кунем инҷа бародарои азиз нигоҳ кунем бо хоб ака чанд сум китоби муқаддаси қуръон ҳозир ҳамаша иншааллоҳ нархоша мегумтонам. нигоҳ кунем инҷада бародарои азиз қуръони карим ва тарҷумаи маъонии он дар равиши тафсири муяссар ба забони тоҷикӣ ина дида нигоҳ кунед қуръон ба забони тоҷикӣ тафсираш ба забони тоҷикӣ ана нигоҳ кун дар инҷа ояи қуръон нависонда шудагай ва дар инҷа бошад тафсираш фаҳмиден ба забони тозаи тоҷикии хидмат. ана инҷа мегзарем бародарои азиз нигоҳ кунем
китоби Қуръон нигоҳ кунед. ин чопи навай, ин китобои ҳафранг мегӯян ку ам хелиҳоай. фаҳмидед? инам аки дадри килёнкаи ҳоли ҳуй накунам. ҳоп дар инҷа бо овардагием бародарои азиз китоби мухтасари саҳеҳи бухорӣ. киҷо шуд? китоби мухтасари саҳеҳи бухорӣ. ҳоли бес нишонатон метавонам. ҳоли бес. ҳоп ана ҷура нигоҳ кунед. ин китоби мухтасари ҳадисҳои саҳеҳи бухорӣ. имом саҳеҳи бухорӣ нигоҳ кун, мухтасараш забони тозаи тоҷикии худмон қатия. фаҳмидӣ? забони тозаи тоҷикии худмон қатӣ. ҳоп инорам ҳамаш дастафка доранд. нигоҳ кунед. инҷа фарзи айни тоҷикӣ овардагем. фарзи айни тоҷикӣ китобчаи ин хеле майдак китобчаҳои майдакай ку ам хелеай фарзи айни тоҷикӣ. ҳоп дар инҷа боша ана барои одамое ки Қуръон ҳарфи Қуръона хонда наметонанд ва мехоҳанд омӯхтан китоби қоидаҳои бағдодӣ. ана нигоҳ кунед. на китоби қоидаҳои бағдодӣ аммо ҳамаш ва як пораи Қуръон ҳам ҳастай дар инҷа то сураи аммара. то сураи аммарам ҳаст. як нигоҳ кунед. на сураи амма бениҳоят аммо ранга кардагӣ ҳар як таштдид ҷои кашиш ҳамаш ҳарфо қатъи ранго қатъи ишора карда шудагиай. ҳоп нигоҳ кунед. диден ин китобчаи қоидаҳои бағдодӣ. ана аки инҷа мегзарем. ҳоп инҷа мегзарем бародарои азиз. айни ин намуди Қуръон оварагим бо ай Қуръон оварагим. нигоҳ кунед. дар руш 99 номи Аллоҳай. ҳама номои Аллоҳ дар инҷа оварда шудагиай ва дар ҳар як ояташ ини мехелад чопш. нигоҳ кунед. диден чопша. ҳоп чопша диден. тофтесаю ки не? ҳоп ино ин чизое ки инҷа нишон додесем ҳамаш бо мегӯм ки дастафка дора ба тамоми шаҳрҳои Россияра ҳаст. ба тамоми шаҳрҳои Россияра дастафка дора. ҳоп ана инҷа бо китоби Қуръон овардагем ба забони узбекӣ. инам забонҳои узбекӣ қатъи бародару хоҳарое ки забони узбекиро мефаҳмем барои шумо ин. ҳоп ман бахшиши зиёд ки ман намефаҳмам. мақсад тафсираш ҳамаш ба забони узбекиай. ман узбекиро хонда наметонам. бахшиш. ҳоп ин китобам бениҳоят чопш чопи хубай. ина рангоша диден ҳамаш ҳафранг ниғранг кардагиай. ина бихел исишда маънош исишда ҳарфҳои арабиш қатӣ тафсираш қатӣ оятҳо ҳамаш. хоб ай кай мусалмон шудӣ. алҳамдулиллоҳ мо мусалмонем бародари азиз. чӣ саволай ту додесӣ? мо алҳамдулиллоҳи нозанин мусалмон ба дунё омадагем ва худоро зора мекунем дуо мекунем ки мусалмон ай дунё равем. нахоҳ ҳамин саволе бошад ти беақли чӣ ту? хоб админо фаридуна блок кунен. аллоҳа дашном дод. астағфируллоҳ. кияв фаридун? фаридуна дашном кунен. кадоме ки дашном мекунад гирен чорниш кунен. админо илтимос. админо сагпаронако милтиқотон канӣ. сагпаронако гирен ин сагоро дафт кунен. ана инҷа нигоҳ кунем бародарои азизакум. хоб нигоҳ кунем бародарои азиз. инам ба Қуръони Карим тарҷумааш ба забони узбекиай. диден? инам ба забони узбекиай. бародару хоҳарое ки забони узбекиро медонем барои шумо беҳтарин китоборо овардагем иншоаллоҳ. биёин гирифтан гирем. хоб иҷада нигоҳ кунед. равғани сиёдонаи тоза овардагем. равғанои сиёдонаи тоза перви аҷим. нигоҳ кунед. перви аҷим равғани сиёдонаи тозай. хоб 100% натурални шай. фаҳмидем бародаро? инаш эфиопскиай 100% натурални перви аҷим. ҳоли эмблемашу чизош накандаи гуфтиам гапо диден. хоб
исмоил давом те илтимос кал ягон тоқӣ нест мода ҳаст тоқӣ бародарои азиз марҳамат кинем биёин ина тоқӣ ина тоқӣ дидед ина бо ина тоқӣ қирғизирам ҳаста иҷа ина дидед ина чӣ хелай тоқӣ мезеба ё не бо тоқиҳои тоҷикии худмонам ҳаст иҷа равғани сиёдонаро бо я аксия дига мемонем ай тарафи ина мо кадоме иҷомакинӣ мебиё я тоқӣ падарка немия иҷома мекини я тоқӣ падарка бо ина нигоҳ кинен иҷа бародаро равғани эфиопский равғани тоза шай тоза равғани эфиопский ай хоб дар иҷа бо бародаро аки нигоҳ кинед ҷои зури кино анам иҷа шай нигоҳ кун ҷойнамозо мегзарем ба ҷойнамозо и хушруги ҷойнамозоро бинед дидед нархи арзон қатӣ ва дастафка ба тамоми шаҳрҳоро ҳастай хоб нигоҳ кинед инҷа майка нишон додӣ майкоро нишон додум нишон додум ана аки нигоҳ кинен инҷа ҷойнамоза бинен охи и барои ҳамин падару модаро беҳад чизи хубайда нигоҳ кинен ина дидед дидед тоҷикистон шамбуд нигоҳ кинен иҷа байрақ чира ҷойнамоза дидед ин барои ҳамин падару модаро беҳад хубайда беҳад хуб анаки мулоимаки ҳамин хел хушруак ино расм надорад таноҳошон расм надорад нигоҳ кинед хоб ана иҷада бо дига светчам ҳастаям хеле ҷойнамоза дига светш ина бин ва иш серангтара инаш беранг ин ягон расм надора ягон чӣ надора ба ғавси ина бинен чанд қаи ранги ҳамун ғавс торикай намебинем навистая бародар чӣ хел торикай бача торик неста торикай торик неста иншолло не торик несте бародар ина дидед рӯшанай лампочкоа ама кор кеса чӣ хел торика хоб ба ини хели ҷойнамозо оварагим кадоме ки ҳиҷома мебиё ҳиҷомагирӣ мебиё иншааллоҳ кадоме ҳиҷома исмоил мебиё иншааллоҳ як ҷойнамоз туҳфа ё як тоқӣ туҳфа ина бародарои азиз кадометон ки мебиёен як ҷойнамоз айними ҷойнамозоро барои туҳфа оварагим ва як тоқӣ иними тоқиҳои иним хели барои туҳфа оварагим ҳамашона ина ини хели тоқиҳоай ини хели тоқиҳоай тоқиҳои ини хелиа ино ҳамаш барои туҳфаанд ҳамун кадоме ки омад ҳиҷома гирифт як туҳфа мегирам мера ана аки нигоҳ кунед ин либосоай либос оварагим шумо дар нигоҳ кун либосои ҳамин чиста мардонаи вали ятшавӣ кунам да ятшавӣ кунам нишон тим кунам чӣ гуфтед ана ҷура нигоҳ какун ана нигоҳ кунед ин либосо ҳамин чиста ҳамин барои макшидравӣ падару модаро да гирем бо иҷаш хели эмблемаи чӣ дошта пахтаи тоза фаҳмидед ин либосо да гап нест иншаалло ин либосои хубай ака ҳамаша набр ин бурукшам дора ина дидед бурукшам дора ини хел бурукшам дора ин барои ҳамин падару модаротон гирем барои одамои сину солшон рафтагӣ беҳад чизи хубайда ака ино нигоҳ кун дидӣ бурукшам ҳастай ҳамаш як ранга бачаҷон биёй ина ҷамъ ка ака дар пакетш доро муртазо нигоҳ кунед иҷада бародарои азиз либосарам оварагем мегзарем ака бо барои занакорам либос оварагем барои занакорам либосои ҳамин платьяҳои дароз ин иҷаи қакишон тофтиса дидед либосои ҳамин арабияйко дароз занако да платья меган ку барои аваёрам ҳастай торикай нависондиам ҳамаку чӣ хел торикай бача иможи би торик боша торикай торик боша ин хел рӯшанай
همه یک چیز نیستند سر تاریکای میگن آخه چقدر تاریکای روشن بود کنم دیگه جای موندن ندارم آخه تلفن ما دیگه جای موندن نیست زریاد نداره آخه با دیگه جای موندن نیست هیچ زریادنیکش قطعش موندگیم در ازیتکا میمونم خیلی گاو میزنم دیگه جای موندن ندارم تاریک نیست انشاءالله روشن ای برادرو تاریکی بد بدم کالی خونم ساز خوبی نیست الحمدلله ساز خوب تند نگاه دیده لباسا را نشان دادم تو نه لباسا بهترین لباسا انشاءالله سبکک همین تابستون ده به هر چیزی خوبه ده به هر چیزی خوبه برای اصابینا برای پدر و مادرها برای پدرها و انسانایی که سن و سالشون رفتگی برای هوایا اینا لباسا را دیده لباسا را اینا که با پوشیکو در تنت با خوشرو میشه انشاءالله اینجا ای لباس چند همو داورگیم برادرها ای لباس چند تایست اینی خیلی سویچ هم هست با اینی خیلی سویچ هم هست چند سویچ هست اینو چند تا آوردگیم بعد اینجا نگاه کنیم برادرها با این روغن سیادانه روغن سیادانه احتیاط که پیروی عجیم توزه شد نگاه کنیم اینجا ده چند همون جوی نمازهای با آبی زمزم آوردگیم آبی زمزم دو نمود چای اینمی دو نمود آبی زمزم آوردگیم هم مایدکاش هم کلوناش کدومتون که آبی زمزم لازم باشه گپ زنین آبی زمزم هم آوردگیم خیلی آوردگیم آبی زمزم میگذاریم برادرای عزیز با قسمی چی گذاریم؟ با قسمی چی گذاریم اکر؟ میگذاریم با قسمی خوردن قسمی خوردن نگذاریم کپکو همجا اینا کپکو اکر اینا چند نمود کپکای نگاه اینه خیلی شما هست اینا من یک تا میبینم تبین هم تبین هم تماشا بینم چی خیلی ای کپکم نه که من صغیری همه چیز زیبون نستم دیدم اینا بابی انا اینش برای همین لباسا به حد چیزی خوبه ده اینا زکاس چی خیلی نمی‌نویسونده رقمای واتساپی من دا بنویسونین انشاءالله که دستافکا با تمام شهرهای روسیه را هست و تاجیکستان هم در کار شود دستافکا میکنین هیجومر هم هست بله هیجومر هم هست اینا اولی نگاه کنه که کپکوی گیزالای بوی کپکو نگاه کنه این کپکوش چیسته ارگینالی همین خولیگانی توزای دایم خیلی یکمون هسته کام در نفیس این اجورا دیدین هم کپکو ما اکا همه شبین همه کپکوی همین گیزالگی اینا کپکوی گیزالگی کپکو نگاه که اکا انا جورا بعد دورواری آوردگیم دورواری با دوخیارا نشانته گاب نه سازی بسینه نشانتون میتیم نگاه کنین برادرای عزیز ای نکی گیزلا گفت مردا گوری اون وایشام بید نگاه کنین اینجا برادرای عزیز تمام مینمودی دورواری را آوردگیم این مکنون پیلوس میگن این برای همین قوای مردی را زیاد کردن و برای مدت همخوابگی را دراز کردن به هر چیزی خوبه بعد اینجا دا برادرای این خیلی پایان دا این خیلی تسبیح اینجا دا اینا شمسلا میگن بجا اینا نگاه کنین این خیلی برای ذکر کردن تسبیح های خیلی آوردگیم این چالای تسبیح دا میمونی چلیک دا میزنیشه برای تسبیح زنی السلام علیکم السلام علیکم ولی حتی همین
رنگ همون موقع ارگیچو شدی اینجا چیش نموده نگاه که چخیلی توقیه آورگیم توقیه چور ترکه السلام علیکم این چیشتا توقیه همی توجیکی اومده انا این توقیه قرگزی نگاه کن چیه مایکانی این مایک های مایکو چانس می مایکو حالی نقشونو نموده نه همی روز این انجورا توقیه چخیل های توقیه رو بینو خیلی زورنگی بازار باشی توقیه زورا یا انا جورا این توقیه توجیکی نگاه کنه توقیه چورکنجا چورگل میگفتن مده این توقیه را اوقات میخرم برادر اسماعیل ایجاده فلشرم کار میکنی ها من برادرای عزیز هیجامه میگیرم هیجامه را خودم میگیرم این دستام دیده کسی هیجامه گیری بیاین این دستای خودم قطعی هیجامهش میگیرم انشاءالله یک جای نماز بعضیش کدامش میخواد جای نماز کدامش میخواد توقی انشاءالله که هستید بناموش این توقیو نگیم گیزالا این توقیو ای شمای این توقیو همش ای شمای برادرای من نیست نرخ کتاب مقدس چانس ما یکا التماس وای داد نگو دو در جان کدام شمگی همه شگو انا جلوی حدا بسته که اولین کلینت موما اولین کلینت نفهمیدم اکا خب اینجا برادرای عزیز اکا با اکا کتکانمو کتکای دست بودگی 500 سیمه اینه دو تای دیگهش 800 سیمه 500 و یو اینه دو تا 800 یا 500 یا اینه دو تا 800 یا اینه برادرای عزیز کتکا را دیده چند سیمه بوده این ایناش 500 یان این ایناش 500 این دو تاش 800 بوده با اینو کپکوی چی خیلی هنی کپکوی گیزوان چی کپکوی نگاه کشلا لاکوسته دیدن اکا بسپلات ما در روی سفید زنده باشین زنده باشین ما بینم گیزالای پرچوسکم هم زور بود توقی چنده توقی برادرها توقیو را آزی به من اکا بینم توقیو را بینم توقیو آنا اکا توقی ازبکی توقیوی ازبکی برادرای عزیز 1000 سومی بدای این توقیو چورگل اکو اینو 1000 سومی بدای اینو این 1000 سوم بدای اینا انا جورا انا اكو با توقي توجيكي بحد قيمتي بعد بداية توقي توجيكيش قيمت توقي اوديش 800 سمي بداية توقي اوديش 500 سمي بداية برادرو توقي عبيدش 500 سمي بداية اینی توقي زكي دت اوزی گوش کنیم من همین ارخو رو اول یک جا با جا کنم بعد چق کنیم برای چیزاش چی گفتی من اوزی برو ما تال میزنم هر یک کدامش ویدیو میکنم نقشگاه میزنم میپرتم شما در روزین همین دام اکم میزی با توقی گاب نیست سلامت باشید
شما راضیه که من هر یک کدام همین نرخش معین کنم بس شما در گاو زنم باز اینجا نرخشان معین نیست نرخشان معین نیست با من در درون این اکلدنوی اینو را کفتنم در کره این قدر برا اینو را هر یک کدام شدیدن در کر انا کتابی کلان 4000 کتابی کلان 4000 برادران نه نویسته همه اومد چه نفهمم نرخو اینا من همه نه نویسیم با من گفتم ولی همه ها میگه این همه نگفت استایکو نه سلام نه چیکار کنم خیلی باقی کتابی کلان 4000 بوده برادر عزیز خب قاعده بغدادی برادر عزیز قاعده بغدادی یک دونش 100 روبل بوده قاعده بغدادی 100 روبلی بدیم برادرو خب فرض عینم 100 روبل بوده خب اینجا برادرای عزیز با چی را بینم گاو زنکنی نوار کو خوبش گاب نیست دای دونیسو خوش اومدی هازی بگو نویسنده هازی چی را گم برادرها گاو زنین سراز گاو زنه من گفتن گیرم تو نوخی صحیح بخاری برادرای عزیز 2000 روبلی بده 2100 روبل صحیح بخاری 2000 روبل کتاب معلم سانی داری نه دوخی کلام الله را گو نویسنده ولی به من یادم که کلام الله 3500 با ارزان میشه ان شاء الله 3000 را میکنیم شب اگر که یگان کس بیاد پیش یگان چیز دیگه خره کلام الله را ارزان میکنیم ان شاء الله اینا را دیدن در کورک فوتبال من هم فوتبال آنه که پخته توسه پخته توسه که شما چی خورده نه؟ بیا جای اکه خروطا و نگاه که اینجا کامera لگیر خطا کامera لگیر خط الو نه hamaरे साथ से कि दादा से کلین تا گوش دکنا من دا ایفین شمس گیر با این خروطا و بیخواه خشم کشولی همین شده که گپام گم میشه اولی گپام های دهنم میره همه شو خروطا و دیدم بور تلفون شو بای مرتضا نبر تلفون تا خب فوتبال که نه فوتبال که نگاه کن زوری بدکه سلامت باشی توقی چند اسمویل توقی یک خروطاب دوینای مزه داره ها جای نمازا آزی میبینیم انشالله کجا بردی مرتضا همین کیف گوزنی را پراندک ده تلفون کجا میبری گو من اینجا گوزه سمخی بعد برادرای عزیز اینا نشانه دادیم نگاه کنیم جای نمازای الکترونی آوردگی بازی هوی میکنیم اینا رو هم نشان میتیم تو نه چه کار میکنه جای نمازای الکترونی 3 دانه آوردگی هم کدوم دانه در کار باشه این هم دست صفقه میشه چوکر یک جان بعد کاروبکش قطعی اپیدمی پاستا آوردگیم اپیدمی پاستا کاروبکش قطع زدیم کدومی شکل جان باید به تلفون بیارم کلونش این 4000 عربی با کدومش نشان این تاجیکی و چه تاجیکی و عربی دیگه نگاه کن هم تفسیر شه هم ویش نویسو در اینجا نویسون دیگه آیه قرآن انا و کلام الله را زوری بده نگاه کن است عربی نیست دیگه است تاجیکیش از این کلام الله را بخوی کنم ده این هم فیصله بده این زبان موسیقی تینش اما اینش عربی تازه گویی نه عربی تازه اینه ها نه عربی تازه تلفن بیار مرتضی تلفن خطا بیار جنا بر من آخر بینم جا
این عربی و تاجیکی ازبه نقشم میبینیم میگم تازه عربیش چند زیربسین اینجا میبینیم میگیم تازه عربیش چی اومده حاجی هست دکتر حاجی هست $1,100 خیلی 1100 روبل 2,100 روبل 2,000 روبل میشه 2,000 روبل سلام علیکم قرآن 7 رنگ با ترکی تاجیکی مخبول شد گاب نیست برادرو نگاه کنین مایکا فوتبولکا گفتیم فوتبولکا چی با فوتبولکای پختای تازه که 1000 روبل میشه کبیری اگر یادش دکتر اونجا داره بسیار داره سلام علیکم زنده باشه اکا بذاره سوزه خوش آمده بذاره انا جورا رحمت همه کسا سلام علیکم سوزه خوبین چی گپه با حقارت گویی دارین ای با نمیدانی بچه همون بولا را نگاه کنه لایکا را مونه نخی یک توقی نمیمونی دست سری کل جای نماز دست صفقه داره بله برادر عزیز چیز ده همه جدیدن همش انشاءالله که دست صفقه داره همش دست صفقه داره با این خیلی توقی ها هم داریم کدام که هیجامگیری بیایه این خیلی توقی ها پدرکه چی گفته اینه نگاه کن توقی های گیزاله اینم خیلی خوردن اسماعیل اجده داریم نمیسونده یک توقی خوردن من اجده داره بچه من این روز شما در باری محشر آورم اخی با تاجیکستان هم رای میکنیم اکا ای کدامش رای کنم همین شگل زن ای کدامش رای کنم من آزی برو من او آوردگی مالی همه ایجا برده که کمتر آز انشاءالله جو با جو میکنیم این کروبکاش اولی وی کرگی نیست اینجا همشه جو با جو میکنیم انشاءالله نگاه کنیم همه ایجا برده که کمتر دارو چیز چورای آز اینجا انشاءالله جو با جو میکنیم جای نماز الکترونی رم دارم اینا جای نماز الکترونی اینه جای نماز الکترونی اینمی جای نماز الکترونی همش
ҳиҷома дар Москва не дар Москва нест чаяка ҷон ҳоли дидан дар Курай намедонам ҳозир ман нарх намондам нав шудум ака ҳозир ҳамаша иншоалло мебинем ҷобаҷо кара мондан мегирам салом не вай барои ёдгирии ҳамун сурҳои аввали қуръон намоз мехонам ҷои намоз барои кӯдако дорум ҳиҷома дар Москва не ҳиҷома дар шаҳри Санкт Петербург исроил додар да як комплект кун барои модарам Тоҷикистон роӣ кунам гап нест ина бародар комплект дорум бародарои азиз чизе мегирен ина набор ина диден ина макатуллоҳ падарочни ин мезанам дуруниша пур мекунам чизе мехере пур мекунам скотч мекунам упаковка мекунам Тоҷикистон роиш мекунам ина иҷа доруо барои фарбеҳшавӣ дору овардагим гинсенс ина иҷа бо ҳастай хоб ин равғани штурмурх барои доғи рӯра барои пай оператсияҳо ҳамин чизоро нағза ки ғолибсозӣ барои аваёра тоза карданай ана ин фитосвечаш барои занҳоай барои бемории молочни эрозия киста миома баъд ин иҷада бо ана нигоҳ кунен ҳозир иҷа хоб бо дигар намуд свечарам дорум охир киҷо шуд ваёш барои мардҳорам овардагим свеча фитосвечаи амонат барои мардҳорам аст ҳоли меём вая ин миноксидили 15% барои одамое ки риш мехоҳанд риш буроранд барои аваё ин макнун плюс барои қувваи мардонаро зиёд кардан муддати ҳамхӯбагиро дароз кардан простатит воспалени хунук гирифтагӣ барои ҳамаи аваё ана инаш шаҳват королевский иншам ба мисли аваяй инам барои ҳам простатит хунук гирифтагӣ барои аваёай ана ин чиай миноксидили 16% миноксидили 16% оригинал ана ин спрей боша ин спрей барои мӯҳои зиёдтиро резондан пашмои зиёдтиро резонданай ин ҳам барои мардо ҳам барои занҳо мақсад ҳам бритва истифода намебарен ҳамин мезанен мӯҳро мерезонам хоб дар иҷа боша нигоҳ кунен ин дору барои фарбеҳшавиай ин дору барои фарбеҳшавиай дар дури коробкаи хе пачақшдаи ин гинсенс номдора женше меганша барои фарбеҳшавӣ хоб ана ин ҷурат чиай равғани бендакс барои кирми шикам кирми рӯда кирмои аскарӣ да барои кӯдако барои одамои калон кирмошонро резонданай иними доруро мезани мезани саҳар дили холида шав ними шав мехезӣ саъатҳои 1-2 дили холида ҳамун вақти кирмо бедор шудагида мезани як қошиқи дига иншаалло ҳамин яҳти ҳамина истифода бар кирпирмуд ҳамаш мереза мера халос мешӣ ана ин барои дандоноро тоза карданай барои дандоноро тоза кардан хоб ана инаш боша фитосвечаи барои мардҳо нигоҳ кунен ин барои мардҳоай барои простатит геморрой нигоҳ кунед дидед барои хунук гирифтагӣ воспалени простатит геморрой барои аваёй ин барои мардҳоай хоб иҷа омадагӣ нигоҳ кунен ака ин чиза ман дар эфир номша нагирем ина занако медонанд ин барои чия ҳоли нишона теминахай нигоҳ кунед иниш боша барои одамое ки сигор мекашану нос мекашанд мехоҳанд авая партоянд против антитабак меган барои авая фаҳмидед ана инаш боша бародарои азиз равғани уштур меган фаҳмиден диден ана иҷа мегзарем нигоҳ кунед ҳама чиз зур вазалин барои дастотон поҳои кафидагӣ барои дастотона мулоим кардан вазалин малҳам равғани чорни тимин тайёр шудагай ин хеле равғани чорни тимин тоза дидем дурунша вазалини тоза ба равғани чорни тимин ин беҳад фоидаи зур дорада беҳад чизи хуба ана ака нигоҳ кунед иҷа хоб иҷа чиай бо иҷа азабу ҷин овардагем бо ин барои одамое ки ҷоду кардагиану ҷин дорану хӯронондагианша сарои дилшонда барои авая ина мехӯра байни намози шому асру саҳар байни суннати бомдоду фарзи бомдода мехона мехӯра ва баъд ин ҷинхонӣ мекунанд ин бисёр барои одамои ҳам ҷоду шудагиай барои авая ана ин боша барои жилудкадардоай одамое ки жилудкадардан барои аваяй фаҳмиден жилудкадардо ана ин барои сиҷинго кӯдакои сиҷин ҷогада тар мекунанд ку курпаву курпача мондагӣ нестан ин барои авая ҳастад ҳами эфири мо ягон сиҷингохи
این نام این دارو سیستیت انورز برای خنک گرفتگی همو پشابدان пешобшона дошта наметонанд ку бисёртарги одамои синну солшон рафтагӣ ва баъд кӯдакҳои майда ҳамин беморӣ қати дучор мешаванд. Ин барои аввайо, ин барои сиҷинго. хоб хай дар иҷа бод ана иҷа раҳу нигоҳ мекунем. Нигоҳ кунед ҳоли ҳаминун. хоб ана аки нигоҳ кунед бо ин коробки зур шайда ин дигари коробка шай. Ин тасбиҳ барои зикр кардан, барои тасбиҳ гардондан ин чалай дар чликат мекунин, ин кнопкача оли ҳуй накарем, ин кнопкача қати меҷихӣ, ин ҳам хушрока ки барои зикркунӣ. хоб иҷада боша бародарои азиз омега 3 витамини D3 меган ку равғани моҳӣ, жирни риба, ин ҳаваяй фаҳмиден. хоб ана иҷада боша ин собуни лета меган, баъзе ҷода собуни кобра меган, ин барои ҳамин ина нигоҳ кунем барои адмаршина прише адбеливани барои витамини Е намерасидаги пӯсти одам агар нараса ҳамин таъминш мекунад фаҳмиден. одамое ки рувошон донача чӣ шудагиай ку маршинкаву пришин дораву доғ задагиай барои аввая хай инчам тасбиҳай барои зикркунӣ. ана иҷа манталин капсула барои одамои зонудард миёндард сустафошон дард мекунад устуғонои дасту почаҳошон дард мекунад ку барои аввая ин манталина капсула меган ина бародаро. хоб хай ин омега 3 ай, ин омега 3 ай, ин шам омега 3 аму равғани жирни риба гуфтам ку ин шам ҳаваяй. ана иҷа бо чи ай, ин фаӡо барои харобшавӣ, одамое ки фарбеҳанд мехоҳанд хароб шаванд барои авваё ай фаҳмидед. нигоҳ кунед ин барои авваё ай. хоб иҷа мегзарем нигоҳ кунед инам хай омега 3 ай, инам омега 3 ам қиматоша ино. хоб ин чорни тимин капсула ай фаҳмидед. ами касе да ами чизи ман меомад фақат капсулаи чорни тимин мекофт ку ина овардем чорни тимина капсулаша биёин гирен. ана ин дору бародарои азиз барои простатит ай. Простатит ин барои мардҳо ай, одамое ки простатит доранд, ин аз ширкати Сунамед барои простатит воспалени геморрой хунук гирифтагӣ барои авваё беҳад хуб ай да. ана ин доруш боша барои жилудка, жилудук диден. хоб ин барои жилудук, инуш боша, инам барои жилудук оли бе. хоб ана ин барои паджилудучни железа меган ку фаҳмидагӣ бошен агар ғадуди зери меъда меган, ин барои ҳамун ғадуди зери меъда ай. ғадуди зери меъда. ин қадар гав задум гӯш намондум. ин барои одамое ки сигарета парфтанӣ мешаванд, носа парфтанӣ мешаванд барои авваё. хоб иншам барои паджилудучни железа, иншам барои паджилудучни железа. хоб ана аки иҷа мегзарем хай ин манталина капсула, манталина капсула, ин барои харобшавӣ чой ай. ин дая чойник дам мекунӣ, дая рӯз 4 бор ай ҳамин мехӯрӣ, чой тай ҳамин мекунӣ, иншаалло баъд ай як курсуш 3 дона ай, баъд ай як курсуш иншаалло ай 7 то 15 килора хароб мекуна одама. лекин ина ман ҳар рӯз ай чой ин хӯрам. баъд ногуфта намонам ки ин бародарои азиз кам кам одама иштиҳошам мекуша, як дуюмаш кам кам одама шикамдард мекуна. шикамдард неу хеле жира ов мекуна да, ам хеле меша. хоб иҷа нигоҳ кунед ин почки барои одамое ки гурдадарданд барои авваё ай, барои одамои гурдадард диден. хоб хоб дар иҷа боша бародарои азиз хайни михели чизо аки басай дига нишон наметем бефара шудам. басай бефара шудам. равғани мурчарам дорем, равғани мурча дорам. умар бародар дидеси эфир дар ҷавоб намета. барои кампиро доруи подард ҳам доруша дорам ҳам маз шохи. ина барои кампиро нигоҳ кунен, ина ҳам мазаш ҳам капсулаш, ина диде ҳам капсулаш ҳам бо дар ин иҷа барои одамое ки астрахандрозу сустафошон дард мекунад, ини хеле чиша дорам маслаша фаҳмида. ина нигоҳ ку ин барои астрахандроз ай, одамои миёндард стуморашон дард мекунад, астрахандроз шудаган барои авваё ай. инуш барои одамое ки сустафошон поошон дард мекунад, уна нишон додесай ку хай аки дар вақти эфир занг назанео хи садқатон шам ба худо. алло алло
алло алло охи ман дар прямой эфирам акаҷон касе ҳастай мега силка парто ман эфир дурам касе буд силка парто гуфт силка партотимша ака ман гуфтам ами эфир да силка на парто мешкада то охира гапома гав занам худам нигоҳ кунен иҷода фарзи айна китобо ҳама китоборо нишон додам ман бо чӣ нишона додам унда хиёл мекунам ама чиро нишон додам тамома ҳоз ини иҷоро и коробко оли бе иҷа дорво иҷа ман нишон темтона салом алейкум ака биё акаҷон биё акаҷон ассалому алейкум э гап нест ака гузар ба худо гузар ина нигоҳ кунен иҷада и дорувои пешина май и дорувои пешина овардагиҳо ман иҷа китоби қуръон ҷойнамоз тасбиҳ ҳама чиша дорум нигоҳ кунед диде ина масла чуда шампун ина духиёи чанд намо духӣ дорум е духиёи гизала дорум бовар кун духӣ мусаф дорум мусаф ина и духиро биненда оли нигоҳ кунед оҳо ана ҷура и духӣ буш як ҳафта зиёд мебарад и духӣ буш як ҳафта зиёд мебарад ҷура ана диден ина ҷура и духиёи гизала и духи оригинали тоза оригинал ша и духиё хоб амина қаб я бурака ман ина дурорум ки хоб нигоҳ кунем бародарои азиз и духиёи мусиф ном доранд духиё мусиф хоб дар иҷа бародарои азиз бо ҳастай ини хеле духичои ҳаҷиме маслини духичо дорум чанд намо дорум баъд дар иҷа бо ини хеле духи ини хеле духи ина диден тира нишон додеста ё хи ина хеле духиё фаҳмиде бо ини хеле духиё дорум ино 700 рублиан ини хеле ини ино 250 рубла ино 250 рублан ина ини ино ҷура қима танаки ино 2500 рубли русӣ местам ини духиё 2500 рубли русӣ ай 2500 рубли русӣ ай чанд намо ча дорум як ҳафта мебарад гизалаи ба духиша ина матби ина бо ин шамби кадомеш махмуд шад оли бе манда те бе ям бест ана ҷура нигоҳ нашкама маҳмеди нишонти ина ҷура нигоҳ кунем бародарои азиз ман иношам запхоша бин нишам бин инам гизала ин шам зура ин иҷада ина масла чудай нигоҳ кунем масла чудай хоб ин иҷада нигоҳ кунем ҷойнамозҳои киссагӣ ина и ҷойнамозҳои киссагӣ ай фаҳмиде ҷойнамозҳои киссагӣ хоб дар иҷа боша бародарои азиз бо дизедарант ай ин хеле дизедарантҳоа чанд намуд барои простатит дорум ҳам простатит дорум ҳам мужская сила дорум ҳам эмпилус дорум ҳам макнун пилус дорум ҳам михели дорум ҳама намуча дорум барои простатит хина гирифтагӣ васпалени ниҷадам китобои қуръон ҷойнамоз ҳама чизаш ҳаст эво заре телефон мемраи мордеса заре телефон ин иҷада нигоҳ ку ина қасов меган ягон чӣ гав зан гӯшторо чӯ ҷамъ кардӣ нархи гӯшт чанд сумай мегара ҳамаш мегара ина қурута ҳами қурут ай дасти қурутхӯри мана тамом шудага ана ин думбаи гӯспандай бира аминя тате қакте махрам и думбаи гӯспанд гизалаи бадай мардак бур и қакша бур бисёр набур камтарак бур бо давлен ака у қак не охи охай ман ака и қаки ман нисби авая охи нахоҳам у қак бури бо ина нигоҳ ку ин хемекини танашда мешаки нигоҳ ку ана ҷура ҳастш ана ҷура нигоҳ ку запхошон дига не хошон я нигоҳ кунед
پسته دونگی بادام همه چی هست اینجا همه چی هست اینجا دا چند نمود کالباسه چیخ کالباسه میپرته هست هنکه همش حلال اینا سلات سالیون زیرابوی همش نویسنده سری من تا خوردم برا دیدم به یکی موافق طلب شما پروسا کلن پرسیدسیا ناخی که جنگ نکنیم آخی سراغ نگاه کنی شما بیا آنها میخی نگاه داره اکل اینا خوردن بینم نشاطی مخی رکلام کدوم مخی وای با اون قاعد نمیشه آخی به انا اکل ایجا جورا نگاه کنه ای نگاه کن این چیز زوری همین مگزین هم نه اکل هم بری قطعه من قاعد بخدا قاعد جدیم جزیر کردم شبیه نه تو انسان مولیدم چی کنم اکل؟ چی؟ تسبیح اکل تا 500 سمه همه گزالاش 500 سمه جدا که شو جدا که هم دختر نریزن تمام ها سایدشونه انا جورا من بشم ای کلینتا و جد چیزا رو نگاه دارم من اینجا طبعا خورده سیم نگاه که اینجا چی داره یک چیزی سردسته که من رکلام کنم شاخی ای اینجا چی همونجا بین نباشن هم چیزی هست همونجا یکا جون همه همونجا غبدال مونده اونجا دا چاله چاله تسبیحی ای کو اینجا دسته همونجا هست که شد گیزالا شاید ایسی یعنی ما که همین اگیر همین جای نمود نه کتابچه نداره آن خیلی داره این خیلی ماه داره بین ماه داره همینجا این ماه نه ماهی کلان داره این زرد این کپوتو این پایین بین گیر همین نیست یعنی ما که برون دوران ماه دوران بس یعنی ما کن هست این کپوتو هم کپوتوش گیزالا نه تمام شده این سرخواه کپوتای یادش دوران هم خیلی چیزه اخی اونم خیلی دوران ها به من اینجا دونگی رو رکلام کنم این دونگی محکمه یا هوی اینجا نگاه کننده جای زور های و جوایی خرید دارن من اینجا رکلام کنم میگم مخیگان کمتر شد نیسته این خیلی همین چی خیلی برای رکلام برای رکلام اخی میگم یا دونگیش برای رکلام گیرم برای رکلام آخی اکی نمیخیرم برای رکلام آخی پروسا چیشا گیرم پاکا شانس هسته پاکا شانس هسته یا چیشا گیرم خیلی مایده اکا گیرم این مایده اکا گیرم بوی میکنی اکا خطام گیری خمونم میگیرم این رکلام آخی اکی نه بایا بینده بخدا نگاه کشا چی بگی؟ اینجا نگاه کنیم برادر سیمیچکا برنج لبای چی دارم بخ رکلامش که اینا جورا ما رکلام میکنیم که نگاه کن ما رکلام میکنیم بس کی بس تو کی اینجا ای نشد عین پسه خوبه کاش که پسه رکلام میکنه نشد نه این رکلام ده نشد پسته را گیره اینجا چند روبله اینجا 2000 روبل ایوه زاری تلفن میمره نه جورا رکلاما نه رکلاما شو کدی
нависондаки исмоил брат якта шери лоиқ хон нигоҳ кунед. ман самарқандии бемайхонам, ман самарқандии бемайхонам, ин самарқанд гаштааст афсонаям. ای دل و جانم سمرقند، ای دل و جانم بخارا، تاجیکستانم سمرقند، تاجیکستانم بخارا. توقیر نمون مگه خیلی نخیریم این جورا تو نامی همو را میدونی خوردسی آره گوری رو بشه یه چرا دارو چیزا گفت که خورد بشه مرجان نرخا را میمونم انشالله ویدیو میکنم میشه با جامعه ارزون میشه جامعه را سکیتکا میکنیم با قطش توفا با قطش توفا او نام گفتگی نه همه چی نام داره همه چی نام داره آره خلاص من همه خورده سه نام شده نمیدونم جوشی داخل توفیق بکن اینجا وجوده موجود نام توفیق سایکو اه. کسی بیای جمعه دول بیر زفر بسمه ای زفر نامش نسیگه دم جا زفر این نامش چیه من خورده سه نام شده میدونم ای من اینه بر شانس با بر شانس با نامش چیه اینه نامش چیه این دندان فیل بده این نامش کشو دندان فیل اسماعیل ایامو داروهای گیاهی که لنگری توصیه میته برای خرابشوی نخوردی دارم کشود نام داشته ای کشود نوش کشود بیا برای کش این نامش پین اینا دندان اسماعیل نام میمونه میشه نامش پین این دندان اسماعیل این پدر حرامش خمشه بینویسته خشم من حسابیت نباشه آخه کارو چه خوشا کای میبروره بیا نه خواهد چی را برورم مرتضا تلفن اصلا نرخورا نرخ کدام شا گون برادر گوزنه نرخ چی شا گوزنه نرخ چی شا گوزنم کدامی شا برادر همش کتاب مقدس قرآن کدام شا نرخ کدام شا کدام شا آخی مرجان نرخ کدام شا گون اسماعیل برادر آشی پلوف خاوس نشید جورت زورای آشی ویم کو چون نشد جای زورای آشی کیزله خب نگاه کنین نویسنده کندگان ترمه ها را گرید کن این بالا بوره کاری تو چه من گرید میکنم نمیکنم من نگاه تو دا ککای راز نیست من گرید میکنم نمیکنم تو دا فرقش چه کارو چه یوخی به تربیه نگاه کنین کدام کتاب قرآن شا میگوی هفرنگ اینم اینم میگه اینم اینم نگاه کن اینم اینم میگه این 2000 روبل میشه جای شده شکر اگر همین گوی 2000 روبل با کدام شا میشن سلاتاش سبزیگی چی رو میگه سلاتاش سبزیگی سلام علیکم برادر مدنی انکا در کن سلام فناتیک اسماعیل خودت فناتیک
کتابی میکروفوندار آوارگی نیستم ازی کتابی میکروفوندار آوارگی نیستم همین نمیگی این کتابی روسیه یکم تجویدار حفران کلام الله 3000 روبل میشه جای شدش برادر 3000 روبل سلام ای امریکا و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته جای نمازهای الکترونی را هازینه نه جای نمازهای الکترونی را میگم خب جای نمازهای الکترونی خب جای نماز اینجا چند تا جای نماز کدومش باشه اینجا جای نماز نیافتون برادرها حال جای نماز نیافتون میام انشاءالله میگم تونو جای نماز نیافتون هیکل پولا را کی گرفته پولای چی را پولای چی را کی گرفته میگیم بله در صفقه دارم برادرای عزیز قرآن همه کلان 4000 روبل قرآن همه کلان آخه جهال اینی میخی برده که نمیفهمی نرخ رو قصور قرآن کلان ها نگاه کن جای نماز جاتا جای نجاده فوتبولka فرمه مردانه توقی ازبکی توقی تاجیکی تریبولیسی مانو قرآن لباس زنانه با جلوت جلزل خب کلام الله صحیح بخوری خب ای راستیگه بیجا نفهمیدم که کیو قرآن کلان یک تبده 4000 رو برادر برادرها دشنام می نویسین چلیکاتونا نه جست شوه برین تربیه خوب گیرین بله دوروها برای مردانگی را به قوت کردن چند سمای ای 700 روبل سر میشه تا 2500 روبل هم است اکا کتاب مقدس قرآن حرفای کلان نوشته شده است رسمی کعبه دارد 4000 روبل برادرای دشنا می نویسین چلیکاتون شکنه دارو را گپ زن اسماعیل کدام دارو را گپ زنم مکس گم شو اینجا ناشگری سرت قطی دهنی بی معنی بای دهنه یا توالت پت اوتا تربیه نداد ایتا وقت شده نگفت که بچه هم در هر جا اقورت نکه قرآن کلان نشان تیه نویسنده هازی نشان متین 1200 روبل اکا در کانال نعیم جان شیردیل کنکورس رفته 4 ماه شد که مردم فریب دوران زن اقورت نکه خوب میکنن تون همین کنکورس بازو رو به دل من میکنن کنکورس باز و کنکورس شک هر دوتان حکمتان یگای میموری وقت شده مکتب خانی به سواد من دانشگاه خوندگی اونجا حسن خطی وای که او حسن خطی که وای نویسندگی و زمان دات نشان تیم عموما خوندن نمیتونه چی کنی ما بس چی اخی ماز اینو پوچو دمش انا جابیو وجه وجه خیلی شد یوز مامیو چو جای میگی جام ندارم بولی نه ولی اینا بالون ندارم با خدام پسند میگم سعید جابیو باش خدا رای کاپسول رای کاپسول اینا رو فویده داره وای شاید بیرون وارشون وای 1000 سومه اینا نمیدونم چی بود اینا ما 800 میخوایم شد معلوم نشه کو دیونه بگم این 1000 سوم جایش نشه چند میشه یا این کاری با اینه که ما در اینترنت زیاد ما در اینترنت وقتی ما زمین با خویه نکنیم این وازلین میگن وازلین نشه ملهم وازلین نمیشه ملهم
این از 4 تیمی نه بخدا این این 4 تیمی این یا موزیک گوش کن برای همین همه آواز کردیم نه و یا موزیک میتونیم بیم Kan کنیم du یا köra? پوچو همه شکی اینو این جو زورا کای پوچو در شک Kan نست inte که را sköta vad پوش Mjondar då, Dante är Mjondar. نه میایم Mjondar. این باس نمی چیزا کو پوچو دینا پوچو تا را جو برام میتونه اینا من گاوزا اینا برای میون دارم برای چیزش تو بگم برای موی کس کارونشون دارم Benim böyle farklı şey düşünüyorum. هوا گادا زوخ گادا کلوش کسانی آدم این ما از زبان ما میشه اینا چی دا پرامو فیدیو زمان ما نه چیکو کس Hagire peçete bunu akla ismi. Hani kadir hangini yaksaydı da diku. اونجا da mümkün باشه ولی Ya desteği için. ما که هر طرف ولی بوی به ذهن نمیخوری کفاز میکنه که ساعت حتی او تا تکتون میگی که سالی اکبر باید دسته ولی خیلی چند وقت برای پوچوش دار نکنم منم برای زنو Yani. Oh. بیا بعد شام تنم تمام امین من حیران میشم اقورا چی فایده میگی و بین گر دور نومرشه گیر زنگ زن راست میگه اخی نومر ما داری گیر زنگم زن چی اقورات میکنی اخی یا خیلی تربیت داره نداره ای مردم داشتم ننویسه چی حقارت کردیسه باشن جو چی با حقارت داره نه ای به من مایکم برورم رو میگم چی خرم بشتم کرتم برورم بس سایکم برو را جو بجو کریم هم را تیت نکریم جزیر کریم ولی انشالله با
бача ви и овоз нестай ман 6 тем гав зада қатишмоку а бача овоз нест барвақтар намеге ман нав дидум овоз нестай дайҷе ман 6 там гав зада аю добро дай овоз нестай ди гора карав гав зада 6 там го чиза гурху ам чоте бахтиёр муродов эфири ман даф шав даф кунен на эфири ман хеле фитнаандозо да мо дар кор нест мо на ба инш кор дорем на ба ваиш гум шав тезайҷа худо бигира сари калт насон ту оли ба фикрам намедони сарат калай медонам ҳамаш айби думи гуспанда думби гуспане ки зур буд мардак бори думби гуспан гизалаи бад буд нав дидум ки меган овоз нестай агиҷо медонам охи муи сар биромадай ку брати шеринари салом ай бачаҳои 102 микрорайон оҳо мардуми 102 зинда бошен 102 испечак зарафшон зарнисор вай ҷои ҳамун биҷилбозин буд соат чандай соат соат дар дастмаи соат 23:11 соат дар дастмаи соат ҳай телефони гокарисе номрои ватсапта гап зан китоб мехарам +7 952 225 69 33 +7 952 225 69 33 акай ғолиб ҳамин чиз аст не ҳамун хутига ман телефон дадам шумо кало ба пеш нависонда саломат бошӣ хеле китоб дорӣ ҳама намуди китоба дорам адрес брат нагуфтӣ мо ҳам питер даем як назар мекардем гап нест биёин охӣ салом исмоил коро хуб барори кор саломат бошӣ афтади хел безебайтра ҳай қан мазанам охӣ безебай нигоҳ накӯр ман безебай гуфтию гапот хел ҷога талиш кӯ салом алейкум алейкум салом бародар чӣ дорӣ то дорӣ манту дорӣ ҳама чӣ дорам нависондаи салом ту кӣ ҳастӣ чӣ кора ҳастӣ ман инсон ҳастам адреса бугӯ санкт петербург метро приморский бошӣ брат зинда бошӣ дору дар кора барои почаҳо дорум барои почаҳорам дорум ака колпина меоӣ колпина чӣ дарам бародар ҳиҷома гап нест любое время гӯя мерум ака ай раҳимов саломат бошӣ чӣ гапай ака исмоил даи эфири худат ассалому алейкум ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ ҳама садай дорие кал даставка якутия да мурду май нависана бале дорум бародар ҳамун лангари шайтоно доб кун лангари шайтон нест лангари шери нарай бародари манай лангари ҳарчи мебошад салом аз халқи ёвон зинда боша мардуми ёвон душанбе маҳаллаи чортуб даставка мекунем китоб бале мекунам даставка китоб чортуб ака одами гум шудагиро ёфтем баъзеша ёфтем баъзеша не ҳусни худодод ҳастаин бале лангари беҳтарин одамай гапои безер назанед шумо маладес тоҷи вай динангинарам хурда будар навистагиам амҷа диди шамс ини вирӯзарам нависонда будам диди сара да куҷо кала карди исмоил да ҳами парикмахери худмон ҳами ҷои худмон салом алейкум акаҷон ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ 300 сӯма ака сози хубӣ меша алҳамдулилло раҳмат соз ту маладеси калҷон шумо низ маладесен инҳо тоҷикои якдигармона дашном мекунанд астағфирулло гунанд астағфирулло бобои лангарӣ дар куҷои бобои лангарӣ ҳамҷа дар
телефон табардор. Алло, дар номери ватсапм занг зад. Муртазо дар ватсап занг задан чи? ҳамун ватсапа бардор ба. ҳоли мебардорем. чанд бор гуфтем ака Москва доставка дорем? Бале дорем доставка Москва. ҳозир мебардорем бародар, ҳозир мебардора. Ина ҳозир мебиё зангт мезанам. уғоти ки занг зад, ҳамун занг зад, як бор дига занг зад. баъди вай зана. Сондай дайдунисо шумо шу доре? Чӣ кор дори дар шу дори вай ё надоштани вай? салому алейкум кали Исмоил. Ва алейкум вассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. душанбе доставка дорӣ? Бале дорем душанбе. духита нархша бугу. 250 сума, 700 сума, 2500. ҳамун се дона духие ки дар ҳамун ҷо истодагӣ ҳар сеш 2500. маро маладес гӯед. шумо маладес. вай духи оригинали тоза шай. вай ду намуд ҳамун духиё. як намудаш ҳастай 1500 рубл, як намудаш 2500 рубл. ин гизалаош ҳамун се дона оригиналоша 2500 рубл. нигоҳ кун. чира нигоҳ кунам? Абдурасул. салом алейк ака Исмоил. шумо худто нағз медонед ки лангари Идибек бо вуҷуд нашудааст. Аюби юрист ҳамин номҳо бузи ҳастанд. хато мекунед. шери наранамаш. фитна наандозен. дар канали ман фитна наандозен эй бача. ҷангандозӣ накунед дар инҷа. кадоме хабаркашак хабарбарак хабарбиёрак мекунад. ин худаш ғайбатчиай ва ғайбатчӣ аз гуноҳш аз гуноҳи ҳамун хоина бадтар ай. зинош аз зинора даҷа калон ай гуноҳш. як бор нишон теоҷӣ. чира нишон тиём? салом ака барои колия гапи ҳаққа гуфтӣ. гап надорам шерина. зинда бошӣ ака. номерои ватсапта гап зан. инимиҷа да модераторо нависондесиян. модераторо нависондесиян номерои мана. номерои мана нависонен ака. номерои апай нисо номерои мана нависонен. чӣ хел духия мусиф. саломат боши. хуш омадед мусиф. алейкум Исмоил бародар. ва алейкум барсалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. нигоҳ ко ҳақорат кунанд. ҳақорат накунанд. надорм ака. як дафа якум бор нав тез кадиша. маро аждаҳор гӯед навистааст. шумо аждага. ягон як бор нишон теҳоҷи духира. ҳамун духи Мусаффар ятша биёр. оригиналоша ятша биёр. ҳоли мебиёрам ман мезанам як ҳафта бу мекунам. шумо эфирда Муртазо бардор. як ҳафта ман бу мекунам. шумо букашидишне. ака Исмоил пули колияро куҷо карден? ман дар пули колия кор надорам. пули колияро ай ман напурсен. пас железа ҳаста. чанд товар? 3 коробка ҳаста. железа ё женский? женскийрам дорам, железарам. кадомош? железа боша дорам. курс аввал ани пас жилуди железа боша. ами чизе ҳарфи ж қати шуд пурсидан. ака ҳарфи ж қати чизе заказ кардан ша ядуш бронда. ака Исмоил. салом алейкум. ва алейкум вассалом. кал чока дина мехони хондестам ку. нисбати лангари чӣ гапе дорен? зангш зане қатиш гап зане. ӯ ҳаромхӯр нест. овозот пас шид. овозон пас шид. чуа зангам задан охи барои авай. салом алейкум. ҳақорат накунед. муҳаммад ҳақорат накун. исмоил як падарочни каъба тайёр кун. менависим та ватсапда навис. насиб гап неста. муҳаммад муҳиббӣ ҳақорат накун. 6933 ватсапи хитонай. бале ватсапи ман 6933. нигоҳ кунед. ина духиёи оригинали тоза шай. ина штрих-кодаш занед. кадомет проверка карданен занед. проверка кунед. ина проверка кунед. тоза шай. нигоҳ кун. ними қамет зен тамом басай. ва буша диди? мезани? бёзан. ина ду намуд шай. гирзан. ин буш вайш буш сладкитарай. ман ду тара я ҷоя занам. чӣ хеле меша ду намуд бура? ду намуд бура занам.
فروش نمیشه. ای انا اینش گیزلای بعد کاش که اینش میزنم اینش هم میزنم دو نمود میزنم چیزش چی اینو 2500 روبلیا. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد اسماعیل با سلام و رحمت الله و برکاته. اینجی خوبی اکا؟ میشه شکر خیلی برادر ساز تنجی حالت خوبه اینجا؟ ساز میشه این اینجا دو دخیره یا جای کردم اکید بوی چیزی کنم دیگه فرق نداره. سر نه آزون کردی سر از اون کرده سر اودا ایمون نه تراشیده رنگیخته انا جدا سوزه کارو برات اینجا اکا بس او الحمدلله خودت خیلی خیلی برآمده سوزه بخی ولی من برو یا جای کارم نمیدم چی شده بودش یه هفته زیاد در لباس میمونم لباس دا میشوی کو بعد ششتم بود در لباس میمونم. این 2500 رو بودن برای بچه خودی 2000 این است چیگه پای طرفو پریمورس که ده رید پیدو نیست بخی یگام چی نگو گوشتت شما در روش نبرد لطفاً من دانا دادی بالا داده بگیریم اکا بلید 17 ده هستای مایده او هستای چند پولای ای 2500 روبلای ای اودم همی او خیزی های پشتی تی ای بس استغفرالله که برادر چیگه پای دیگه اکا اسماعیل اینجا نسترینو چوت که نسترینو چوت که بخی الحمدلله ای راویه شد یا کسا شد بود 2 سال باشه اکا او بوی وایز انا ای من نمیدونم هرد شده یا جا زدم هرد شده یا جا زدم ولی بگیرم دوخیای 700 روبلر هم میزنم در همی ایروی بیان دوخیای 700 روبلر کارو میکنی برای هم دخیا بامیم امجده خیزه بیا این گوشی خیلی تیزه ای کیپ کافروشی هم گیری تایکو بو کیپ کرم آورم هم مچی آورم تاقیر آورم من دیر که همه شد روی برازم برای هم کیپ کود میم و کیپ کمون اینده بنام خدا بود شاوده تو سر چنده کار میکنه که بگیر برام خدا اسکی همه ای برای بکرم شاوده تو سر چنده کار میکنی شاوده تو سر چنده تا ساعتای 12 یک دی شب کار میکنم آدم باشه تا ساعتای تا خستن آدم رو کار میکنم یک شاوه ما کسا میمونی میمام جا در صدواد اخی در پیتر 700 روبل تا جای من آمدن این نرخ همین خیلی همی مردم خودمون چی خیلی هم برنامه خدا یه مینوت سر میکنن این در او جایی خیلی بود و ای در ای جایی خیلی بود ای صدوات تا ایجا را نگاه که چند کرده 4 دونش مونده تمام شدی نه این در صدوات یکمش من این ای صدوات خریدگی نیستم من همین خودم نقشانم بچه ها مهنت کشتیم ردای ای ماشاءالله ایجا کی جای مترو پراسشنی آدم نویسانده که دوخی را میزنی با میفروشی کما میگون چی ده چیزا تا کمای ای نو زدم ای قد نو همه جا گرفتم این های کاروکاش میکنم ریکلام کردم من بارینه که یه مینو ده میگن دوخی را کم کاری سرشم بیا من کم شدگیش عکس میکنم تا نبا همون زدگیش خودم میگیرم بگو همون زدگیش بگو خودم میگیرم آواز پس شد سلام علیکم و رحمت الله و برکاته بعد افیر نویسین گپ نیست کلی نادیده یکم برای دوخیش بیده او یکم برای کل تو گشنه نادیده چی فقط در افیر خطر نشان داده میگیری گشنه ما سلام اکا اسماعیل دوخیا را زدی کم شد نرخشون کم شد دوخیا را کم ماکشا گرفتی اون او برادر یادشا گرفت او برادر یادشا گرفت چند سم گرفتی؟ چند سم پرفتی اکا؟ حقی من زدگی را کم کردی؟ ایو اکا نمیفهمم سری کلا زن دوخی سری کلا دوخی نزنم که یکون کس
молекула 04 боша заказ кинем. Не молекула доштум на дурмози. Эй бародар гапои нолозим чи лозим. Бале якум бора духира дида кали нодида. О якум бора дидам. Магазини дар киҷоя ка дар шаҳри Санкт-Петербург метро Приморский. Эй кал гап намезани. Гап задесам ин смотла тамоман мазаш нест. Хӯрокам алараш мена, духирам аралаш мена. Ҳеҷ нафаҳмида би бизнес. نه که توقی تنجی بود به خدا معقول شد. مرتضی همجا توقی های همون چورگله یادش بیار سرم دمونم سرم پشونم که همین سری کلا چشم دیدن نکنم. سلام علیکم اهل تاجیکستان، من لیتبا کار هست، کار دعوت میکنیم. دکومنت در کار نه کار بیام در کدام شهر ای تاجیک رفتگی به پیش میگراسیون سلوش با پریمیتی میره. نکی بهترین توقی زنده باشی کدامیشو در نظر داری؟ این کلخ یاد شده تمام هم این انا بیار جزیر میشه. السلام علیکم، چی شما؟ نغز شما؟ این طرف مسکو آمده. ای مسکو آمده یکا. ای ماشاءالله بیا یا برو. چرا اومدی بخیر؟ اینجا سی گپش میشه کی؟ کسی زنگ زده وقتی. یکای خودی مسکو اومده ما اینجا. وای شتم چخ. اینجا شینوخی؟ شین اینجا شین 4 تا چخ کنیم بخدا. توقی خیلی با من توقی رو رکلام کردم. چی خیلی مسکو دا کجاش دی؟ بس ماشاءالله بخدا مسکو چیکارو برات اومد اینجا؟ اونجا همین تو استانوفکا. چی؟ استانوفکا. چی استانوفکا؟ مدیسین خطیه نه؟ نه از خیلی نه از خداوند ساز اومده باشی خوش اومد یکا چند قشد اومدن تای مسکو؟ دینا بیگا اومدی؟ ماشاءالله تماشا میکنی پیشه که بگرد اینجا پیشکچه داره ما پیشکچه خوبی اکی رستم پیشکچه شو نمیبرن من این اکی خیلی سهار اصول ترسیدم بگه گیر شکل ما دوش مایده ترسیده؟ پیشه؟ یا منو دا کووی را سر میکنی مردم ایمو همی عیدتشون میویا چی را؟ اینا جورا چخیله اینش؟ اینش چخیله؟ السلام علیکم ای اکی عبدالغفور هم مرا زبلکی رو باید کاری نکی خیلی از اکی مصرنم بروری الو الو و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته اکی عبدالغفور هم مرا زبلکی رو باید کاری و خینک و خیلی گوش دارم برادر جان گپ زنید اوه من اسماعیلم منطلینم از دورم یاتای دیگه باید دیگه روغن شترمرغای و هم گزاله مز شترمرغ و هم زورا برای سوستافو در میکنه برای استرخاندروز برای آدمای میوندار برای همش دورم خوش آمد یکا جان همه صدای یگان کموتی نیست خوش آمد یکا با بیا اینی میجا جای ما اینا هیجومگیری بیا یکا خوش آمدی ما نفهمیدیم خود در مسکو آمدگی اینجا میشه مگنه بای که چخچخ مسکوگی میکنه با نگه پیته رفتیم نگاه نکرم خوش آمدی گب نیست اکا او اکا اوز بسینی می دارم میخزم بیا اکا قطعید گاو میزنه او دارم دوشنبه هم دارم هم جا دارم اکا راستی گپ نه برو آوردگی موزی نقشه نموندم اکنه که منطلینش 1000 روبل یکا و یوش نقشونه نموندم نرخ و یوش مونو مکد انشاءالله با در واتساپ جواب میتیم یا زنگ زن دلترک یا پگه زنگ زن لوچی اگر چی نباشین اوه لوچی گپ نیست اکا جان زنگ زن پگه نرخوی همش میبینیم انشاءالله چق چق بکنیم حدشو گپ نیست اکا جان مایل خود سلام علیکم مردم چی خیل شما ساز می نغز می چیزی گپ خودش
دیگری توقیرم سر و دا التماس سر و دمان همی یا تش مزبا اسماعیل ایوب تو دا چی؟ تو دا کار نگرفتای مایل نگرفتای ملده سخی السلام علیکم تقا ای تقا چی خیل شما کال چوکدی هیچی نکردم دوشنبه او دیگریش چند پلای هیجامه سر میکنن اکا اسماعیل بله اینی می خودم هیجامه میگیرم سرتونم پشتونم پوتونم لبای جاتونم هیجامه میکنم بیاین ای شکمتونم قفص سینتونم لبای جو بیا هیجامه گیر باشی خیلی بیا سر بجا کدی تقا سر بجا کریم کد حقارت کردن شد سر بجا کریم نتوه ایس نه وای شمسوز ای توقی تنج او توقیوی تنج ای اکای توقیوی گیزلای بده سلام علیکم سوزی اکا اسم رحمت الله جد اپا و خواهروی سودگان اخی به عقلی اخی بیا коментар تو удалить کنم که نفرید کپو чё за кулинский головной убор это таджикский головной убор это таджикский сорт тоқи чортарка называется это чоргула тоқи чортарка меган и тоқи мардаки ай тоқи мардаки бора шавин тоқи мардаки ако чизе шаб чизе гап худаш тоқира мондай ранги шрек шудай ина диди чампулай тоқи пагах нархш маълум меша кал пулора ки гирифт пулои кира фарод пулои кира ки гирифт гап нест мана манда шурбо омад мана бародарои азиз шурбои мо омад алҳамдулиллоҳ ана ҷура нона реза мекунем ако чихе гап чизе гап худаш инҷа чӣ гап рафтост дашномои қабли агре бонатон барод манам ҳамту касе дашном кардост манам ҳамту фаҳмоми ака адресои кафета бугу санкт петербург ро приморский железноводский 68 Салом алейкум Исмоил. это узбекский тоже есть такой узбекский тоже есть ассалому алейкум ва рахматуллохи ва баракату Алейкум салом Исмоил ҷон аму духи дони мазорат доставка дора Москва ой дигаш монда ё дора ду чайна ҳозида пеш мо гирифтан я донаи дига мо кадам картатында сум партом равониш мекунӣ плюс 952 не ан ватсапа дорам даҳми Сбербанка ё оҳо ана минда Сбербанка яка тамом аму духи соз бошад пулиш проблема нест бошад духи соз масад ки ман ози ме партом да картат чанд сумай дони мазора аки аудрасу чанд доштум запхои ами тезу сладкию чанд намуча доштум як донаш мондай ҳамаша ин охиронша наминими меҳмони ай Москва омадагӣ гирифт як донаш мондай муртазо кадомш мондаги барои дуруни мошин запхи хишу дора хай соз аст дура ина ман ҳамаша рӯи ба рӯ карама кунам ҳама мози Исмоил ман да картат перевод менам занам тамом ватсап да навис адрес казан давида мебаран мерҳоӣ мекунам пага боши зинда боши шаби хуш мана шурбо ва биё шурбо равош иштиёи том али накба охи ҳақорат менане брат мо шкатур кайсан ду боршид лоим сахт мешава ҳақорат менана аламена охи чӣ дар кор ҳақорат мене не ти коро такаран гири ҷа нисо ҳастай нисо қатишоти бек ҳастан ва ё удалит каран мегиран нигоҳ доран ва ё давай паноту ба худо барӯй шикатура зан шикатура барӯз ака ко ягон объёми шикатур боша акрамем сар кунем 1600 квадрата биё 1600 квадрата не мочагаре Исмоил ано ба худо муна бибро давай алон нигабонот ина бироварамта боши ама муртазо аму духёи чи духёи халтачадорай ко авоят шаяни мамон пагаи акада бар рой куба
چی حال داره نه مردم اوقات دستفکه دارم برادرو نگاه کنه شوربا اینجا پیچین اینی خیلی پیچین کردیم این پوری ما خودش میکنم خیلی چیزا رو پیچینه درنش دا چی داره درش دا نمیدونم چی این مغز چی چی مویز ای درنش دا مویز مربا مویز هم خیلی درنش دا مربا کرایم مویز کرایم خیلی سری کال عراق کرده ای توقی چورغو با روسی نیسخ پاویدلو های مربا هم خیلی کروچی برات نکفی کایفی میبینم کایی که میبینی خورده سی من برادرای عزیز شوربا را نون ریزه کردیم اوزی هم نون میطلبه این شوربا حاضرم نون میطلبه نون ریزه میکنیم جورات شوربای خانه را به یاد میبیاریم امی کودک بودیم ای دستی امی شوربا خری را بوار که اکه همش نعمت الله ای 1000 بار شکر به همین شما نه که امی شوربا دیل ما گرفته بود امی کودکی سحر شوربا ابد کدو شوربا بگاه یا شوربا بود یا مستوا یا سحر شیر کدو ابد کدو شوربا بگاه کدو لفکا 1000 بار شکر بچه جان به خدا دستو درد نبینه باور که همین قدر اوقاتا رو میخورم یگان تش مزه خوراکای مادر من نمیکنم باور میکنید همین مادر خیلی خوراک آماده میکرد که مزهش دیگه بود باور که همین قمه خورم اینمی شوربا و اینمی اوقاتا رو خیال میکنم چیزش نمیرسه همون شوربای کامپیر اوچا مزهش دیگه بوده تابستان میشد بعد زباله را میگرفت کامپیر اوچا هوار میکرد میبرید چی میکرد اوش توپای لخ توپا دیگ دمه داخت غولینگ و آلوچه و همش یه جای اونجا پودینه بوده با توتوم هم میدونه چیه توتوم توتوم بسیاریاتون ممکن ندونین بعد توتوم میواره میرختیم بخلاشکه دا توتوم تکیدگی موندگی بود میواره میرختیم اشتوپا دا وای مزهش دیگه بود بخدا وای مزهش دیگه بود نانی گرم و چم اوس نان بسته سر چکدان دا میشکستم لوی او میرفتم او دا ترک زن یا جرغو دا نان ریزه میکردم دری جرغو دا تا او شکره شدن من اولی پیشی ره را محکم میکردم گفتی همو گپو یک کاسه نیم کاسه جرغو تا قطعی نیمی نان میزدم و با شکره و تیار میکردم میآورم با شکره و قطعی میشتم قطعی خانگی و با یه جای میشتم ای باور که شوربای پیش نه گوشت داشت و گوشت فقط مردک باری گوشت یگان امی چی دروغ گون گوشت یگان مهمان می اومد یا همونجا میدیم یا که یگان معرکه میشد همون معرکه ها دا این شوربا را بی گوشت میبرای درش الحمدلله نونوی قاقا اوچم نمیمون پرتفتنی ای خونه ما نونی قاق نمیبرومد مردک بوری من اوچم جنگ میکرد نونی قاق بروریم یا نون معیده کنیم چی قبیسی اوچم جنگ میکرد نونوی قاقا اوچم میگریف جنگ میکرد و با نونوی قاقا نون پلاو میکرد ای وای مزه نون پلاو هم دیگه بود ما نه نون دا ایم میپرفتیم نه دا گو میپرفتیم بعضی جو میری نون میگیرن ایم دا میپرتوین چه که مثلی
ما افیردم بیا که شروع خود سگ رحمه کلام نیست با جورا مردک بری کودکی ما دا این خیلی نونه دا بعض جا میری نونه دا او میپرتوین یا در ایمی گو میپرتوین ما کودکی مونده نونه وابشه دجه مغزشا نمیبروردیم و چند جنگی میکردونه که یکی نونه مغز میکردیم ای ملادیس بسم الله بگو استغفر الله الحمدلله بسم الله الرحمن الرحیم جواب دادستم الحمدلله انا جورا ای کالتون نیم جانا گذاراندی بون نکوی 3 روز هیچی نخوردم ای من 3 روز هیچی نخورم میمیرم من اگر 3 روز هیچی نخورم خودم میخورم 3 روز که هیچی نخورم ممکنه یا لوی دستم خوردن سر کنم یا ای پوچام سلام علیکم سوزی خوبی که میشه الحمدلله رحمه این شوربا مزه اشرکی اکا کدو شوربا داره نه کدو شوربا نداره نخورده بسم الله میگم بسم الله گفته سیم اخی 10 بار شد گفته سیم بسم الله الرحمن الرحیم یک اصلا دونه ختم بعد هر یک تیکتون بسم الله میگیم شما ملادیس اسماعیل میشه خفه خوردن نمیکفه این قهر چیش نگوین در شکمش داره نقشه بیزنس شکم داره فیگوری وندم داره اسماعیل بچه خوبه بیننشه در یوتیوب گفت دیست کار نداره دیگه نه کار ندارم این قگیزاله میشه اکا تپک شوربا خوردگی نه تپک شورباش خیلی بود در جای ما خیلی شوربا نبود در جای شما تپک شوربا هم هست دمی تو تپک شوربا خوردگی چی خودن ماشاءالله باش اسماعیل سلامت باشی الحمدلله دوخی فصان تمام شد یک تبت گرفتم خلاص اکی کلم سر تو رنگی چه رنگی گرادوسنیکا نیستون در رنگی گرتاسکوش چه او پیلوس کالی بینمود کدام شوربا مزه داشته شورباشه شوربا و پشفچه ای دروغ نگو کورو سوز چیول داره اکا الحمدلله بیایم برادرای عزیز نگاه که بسم الله الرحمن الرحیم ما از شوربا را پیش میکشم تر میکنم جر میکنم شوربا را نگاه که بسم الله الرحمن الرحیم سری دسترخوان دا میشته با طبق کلونو عدل نبوده طبق میدو عدل نه بعد در این طبق میدو دو تا کارتشکا میموندن میورن با میبریدن میده کارتشکا رو تقسیم میکنن که جنگ نشویم گفته گوش نبودم اون کارتشکا رو هم دو دانه میپرفتن با اوی هم تقسیم میکنیم 1000 بار شکر همون روزا گذشت رفت الله را 1000 بار شکر به خدا زور بوده عجایب دوره بود به خدا شکر رو میکرن ای خونی همسایه من جواز داره جواز
روغن زغیر را جواز میکنن. میرفته میخانه همسایه روغن زغیر را میواریم شکرون میکنن. روغن زغیر را جوش میکنن میوارن در روش میرخن برشست میکن. ای با گیرون ای یالا بوش ای زور بود بخدا. ای وای فطیر ماسکا که دیگه بود. نوجا فطیر ماسکا گفت اکا آدمای گشنه را در یادت برسان که آه آنها میگیره نمیگیره انشاءالله. الحمدلله به نعمتهای الله داده شکرانه کرده و آنها را استفاده بردن لازم. فهمیدیم برادرای عزیز؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سیمیگنج آب بردک دیدیش؟ نه نبرده. این خانه آباد به مزه میخوره که این قنان بخورم که نشید. کجا بشاید ایستاده؟ شهری وحدت دهه سیمیگنج. السلام علیکم اهل تاجیکستان. من علید به کار هست نویسنده. اکا اسماعیل زنده باشه. اکا خود دیگه اکا به خدا اکا باشه سلامتیت میخویم. گپ نیست. کوروک فطیر قطع شکرها به مزه. ای فطیر گندمی را گو. فطیر کورکی. فطیر کورکی میگفتن مدا. ای اکا شلغم شوربا داری؟ نه نه ندارم. ای فطیر کورکی. فطیر کورکی را میواریم طواق دا بعد گرم که گندمی فطیر بای با مزه بدایده وای. ای وای بانکی سالت میواریم زمستانو صندلی کرگی بدیم لوی صندلی دا میشتیم بانکی سالت میواریم با فطیر ناو کندگی را میوارد اوچم میماندو با خدا رحمتی و تا میگریف فطیر را دادرمی ای دامی وقتی گاوزنی که ممی کیفه نه پرونه اوخی دامی وقتی گاوزنی زنگ نزنه التماس برادر زنگ نزنه برام زنگ نزنم برادر جون انشالله با جورا گوش کن با همین میوارن سری صندلی دا شیشتگی هم خیلی صندلی دا میشتیم با خدا رحمتی و تام فطیر میشکست ایمیانش نمیخواه میخپید فطیر همین خیلی میخپید همین خیلی میکرد فطیر دو بلاک میشکست بعد همین کات دادرین همون چی طواق میغاوجید بانکی سالت اگوی میکره میریختیم در روش میغاوجید بعد روغن زغیر و چم میوارد در روش میریخت جس راست میکرم خیلی ای وای زور بود دورو بخدا مزهش دیگه بود مزه و یا دیگه بود بخدا وای دوره گذشته بودکای حاضره و خیلی دوره را آرزو میکنن دیدگی نیستن یگانتش. ای بچه شیرینی کودکی دهنم اونجا بود. گوبونی دا چی میخوردیم؟ ما گوبونی نمیرفتیم ما پودا میرفتیم نوبت پودا. اکا یک پاتیس شکتم اونگا شد که هر روز میبروی میخری یک شکمچه پاتیس شکو را یاد کن. انشاءالله یاد میکنم برادر. فایزی نظاموف زنده باشی نظاموف. انا این نظام جورا کشلاق ما انا جورا ما کودکی ما قطعی انا می نظاموف گذشتگه دوره جنگ میشدیم قطعی این یا اکا داشت نامش نورالدین وای همی کودکی گنده بود در قپی وای میخوردی کو وای کلام بود تولدش 87 بود
در قپی وای میخوردی وای هم که کودکی خونی بینیه بود که ساک تمه جا پیدم کچه میدیدک داگر با خدا با مزه میخوریم اکا پاور داری پاور رو دارن اوماش دارن اطلا دارن چی نویسونده اوماش دارن اطلا دارن الحمدلله انا جوا نظام فکر نگو وای همین اکی همین ای فایزین خودش ایما کلان ای فایزین تولدش 89 اکاش 87 به تولدش بجورا این امی کمیخچه را که جای میاف خدا زده و یا ملاتاق در دستش همین کوچه در میدیدکتا باید پای لوچ میگشه حیات اینجا بیا میگفت حالا چی میگیریم چوجگیری میره میگفت روی گوریستالا چوجگیری چانوروی بلند بود میخواد در تنی چانور میزدیم لسیسه بوری میکاریم نوکی همو چانور میبرومدیم ای نوکی همو چانور چوجی معینه میگرفتیم معینه و خونه کرگی بدن در همو بلندی لسیسه میکاریم میبرومدیم ای همو جا چوجی معینه میگرفتیم با خدا زده میگیری فای دستامون خودمون دو شاتی دیگه میزد سر میکر میرفتیم با عجایب دوره بود در کپی وای میخوردن کودکای وزیره میکروفون گیر آوازت بلند کن نه آوازم سازن رنگی لحظه های گورو کردی افیر شوربا خرید او دختره که 2003 یافت نشد نه اینا نگاه کنیم برادرای عزیز ما پیچین هم داریم چی نام داشت بولوشکا داریم ما بولوشکا باینشته خیلی دوره پیویدلو بولوشکا الحمدلله اینجوره اکا در کودکی دزی کرگی هم قط دزی کرگیم که لیکن فقط بگو دا ای تو اکا دروغ ازدیوات سکدی نه بومه خودم بردارم اینا فایزدین در این میجای اینا شاهد زنده فایزدین گاو زمان دروغ گفتم یا روز اینا بچه های قشلاق من باشه همه جا گاو زنه ای مردک خب من دروغ نمیگم یکون چرا راست نخل که اینا فایزدین در همه جای اینمی فایزدین هم میدونیست فایزدین داخلای نوردین اکو میگه دروغه فقط قطعی بچه های قشلاق چق میکنی ها چیکار کنم دیگه آقه اسماعیل جون با دیسرت میخری آشوا زنده باشیم تخم دزیدگی ای هیچه مرختم برای مگزینه نه مای خونه من تخم خیلی نه فقط امی کلوب نیکخری میرفتیم و اینمی توت خری میرفتیم و اینم خیلی چیزا بود تربوز خری میرفتیم تمام خیلی چیزای چیزا چقنا بدیم از این دروغ دید گرخت با والله قسم میگم همین کارا ما میکنیم اینمی فایزین اینا بچهای قشلاق ما هم شاهد زنده با چی دروغ میگم که نصرن نه پران نمیفورته گم شب بختوار کلو این قروتوب نبود میگه اکا برای چی قروتوب در کاسه خوردی در کاسه به مزهت میشه چی اکا وای شوربا بود قروتوب نبود وای شوربا بود نان ریزش کرگی بودم وای شوربا بود شوربا
سیم سلام نویسندگی بدبخت خدازاده تربیه نداری در اینجا زنکان و خواهران اکا در کودکی دوچه در سرت به کولق زدگی هم بسیار خوردگی اون که به معنی گپا را ننویسنده اینترنت ویران میکنن سرازو فیگرورام هوا یک گوز سر ویران میکنن بیای بلوشکا من سای بزکشی رفتگی نه من بزکشی تماشا رفتگیم نه که من بزکشی کار نمیتونستم من اسب باید از او سور میشم bu vakit ip için güzel için bile ne çi buluşka نایسانه دروغ همو خیل میکنن میدونن که شما تست گیزله میشین سلام علیکم اکی کال هوزی بو سار کدی خوردنه اکا اسماعیل طرفای ما یا بیو مهمانداریت کنم میرم انشاءالله اکا نصیب از مسکو دلدر دالدخری میام کای دالده میکنیم ای مردک خوب تلفن تا بردار تلفنم در دستی دودار من دودارم خونه رفتی تلفنم در پرامو افیر دم عمر جان نمیتونم برداشته برادر چانسم از شکتور پوش حساب کنم بدبخت خدازاده دامج زنها انخی سیم سلام نویسندگی دامج زنها خواهران مادران آخه تو نخواد نامی همو چی سگیری بدبخت یا تو داری یا سگ هم داره خر هم داره اوتا نداری اوچه نداری اوچت نگفت که بچم احترام زنها را بجا بیار همو دیگه زنکا را بجای خواهر و اپا و اوچه خود دام فرض که دامجا اوچه ایتش تگه یا آدم دیگه نامی همو تو نویسندگی چیز نام شمه گیره دامجا اوچت خیلی میشه تو ناموس میبردار همینه بی ناموس این جلای سنده اسماعیل حاضرا در افیرا دیگه خواد نمیبره ها اگر تر خواب بره مردم پشتغلک میره و دخره پیت کنید اول افیر میکردیم سالای 2019 2018 هم خبده افیر میکردیم خواه میبرده افیر ایختا گاو میزدم خیلی کار اومدگی استرویکا اومدگی مونده بفرشتگی افیر گریون میکردم گاو میزدم خواه میبرده افیردم سهر میخستم که او تلفن زریادش بود شده مرده افیر مرده من خواه معنی افیر خواه مرده اینجا یا آدم نشونده که اسماعیل یگان بر اوقات زیادی میکنه دودر یا در کنسا میخری شما چی گفتنین؟ سوال در تماشا بینا آیا شما باوری دارد که خوراک من زیادی کنم همین خیلی باوری داره نویسانه نویسانده اسماعیل جان
خداوند نگهبان باشه بچه وزبین بدهی و چه تا صدقه به این بچه تربیه کدگیش کمپیری پیر غم نتین. اسماعیل سلام علیکم اخی اسماعیل چه خیلی افیر داریم افیری نقص چه خیلی افیر داریم در تلگرام کانالی من داریم سیلکه هست در همونجا اسماعیل چی تا خوردن ایدت گردن رنگ گردن شرک شده ایدت زنده باشه اکا باشه و زنده دل اکا زیده باشه او روز یا افیر نیاجی دینه در اومدم زنک خدا بگیره زیده خوب میگن اگر تو آخر شب خیلی ثواب میگیری خودت ثواب میدی دنیا میگیری سلامت باشی فولبین نباشه اسماعیل جان خودتون جواب تین خیلی من نشانتون میتیم با تو 2 ستیل آب شوربا رو میخری من باور ندارم زیادی کنه اسماعیل من زیاده از چند سال میشناسم در استرویکا بود اخورت نمیکنه رحمت زنده باشی هزار رحمت اکا اسماعیل بچه زنده دل خداوند برای کارش دیا آمین اکا اسماعیل پیاد پلوس پیاد ادین اتسید میشه ایلی ادین اتسید جواب شما گفتی پیاد پلوس پیاد دسید میشه برات اکا تو سوالای دست کی نته جون اکی اسماعیل کوساش قط میخرگتن خو نسی نه ولی خورده سم چخدی چ خو نه که انسانی وازبین بده به قرقپی مردم نامدو تاکیجو این همین نمره منه اکا اسماعیل کور کدی شاو خستم او خود کنی گاب تو نداره بخدا بولوشکا من نمیدونم نامی همین بولوشکا بود پیچین بود چی بود نامی همینه که شما نویسانه کنی نویسانده اسماعیل خوردن گیر پشکچی مورا دیدین پشکچی مورا اینه شورا من شورا پشکچی مورا دیدین پشکچی مورا السلام علیکم ناز بشه محکم کرد بابا هم چه محکم کرد چی لازم بود آنه محکم کردن نکنه شما دیگه نه زنده خیریت پوری کافه خود ای صاحبی کافه خود بدیم این سوال کی داد پیاد پلوس پیاد یا تیک توکر قزاق دادگی بوده همونجا چیزی بود که گذشت رفت پیشکه اسماعیل ختم پوری میکنی نه من پوری نمیکنم دودار مای پور خوردن بردن مردن چشم با همین منطقه او روز به مزه خورده که بچه های ما در اوقات خرید رمضان شورا شاگ مخری کدام نفرایی که میخواین در پرومو افیر ما در اومده صحبت کنین
силкаи эфир дар телеграмаи мо нависондагиа телеграмаи Исмоил Тоҷик. ҳамин силкаи телеграмаи мана дар ҳамин ҷамонаен. Силкаи телеграмаи мана апай Нисо дар ҳамин ҷамонаен. Силкаи телеграми Исмоил Тоҷика. Ай ту зиёдӣ кард пишук хур. Пишак нахур. Пишак партов зиёдӣ мана нагирӣ. Рафт усу. Гуфт зиёдӣ тира хирон мемирам. халос шуд. исмоил чанд фарзанд дорӣ? Алҳамдулиллоҳ дута. Якта буд, дута шуд. ҳоли ҳам поёмда мемонам. Телеграмма наёфтем. номи телеграммам Исмоил Тоҷик. Комрон теҷаке нависонда ака Исмоил дору барои ҷуфт кардан дорӣ? О ай ғарибои Нуробод, мардуми Нуробод зинда боше. Акаи калам дору барои буғумдар дорӣ? Дорум баре. Силка партофтам намера ку партоин мебиёя. Худованд серфарзанд кина. Омин. Ака мара маладес гӯед. Шумо маладес. Тоҷиддин Ҳакимзода маладес. ака Исмоил чанд солаи? 31 да медурам. ака ҳамавақт сарбаланд бошӣ. Шумо низ ҳамту. ака да Москва гандумҷиқақ ҳаст, лозим нест азави то ёфтума. Гандумҷиқақ дар кор аед ёфта бошӣ роҳи куманда. яғноби мардуми кар. Чӣ мегӯям? исмоил ма бораи кафе қатъи я фатишурбо бухӯрем ҳардуямон мардакӣ гап нест. саҳар соати чанд мехезӣ Исмоил? ҳар хез соати 8 9 8 10 абичнам тушор мешавам. мехезам бисёри вақт. мехезам додарма коррои мекунам. телефонома мебинам иққа ҷавоб метем занг пангора исусу вай мекунам. ҳар хез соатои 6 бисёри вақт соати 6 7 хоб мерам. ака стория хуто да кино намегунҷа. несунда ака сторияи хута да кино намегунҷа. бале историёи мо ҷура газвинай да кино даже намегунҷа. номи сайт Исмоил Тоҷик. номи сайт Исмоил Тоҷик. номи телеграмам Исмоили Тоҷик. Исмоили Тоҷик ҳамиҷа нависонен ягон ту. ака дастройка магазин хӯрокворӣ ҳуй кунӣ мешава о. ти таҷик да тоҷик соат 1 шуд эфир такай мекишӣ. ина ҳози эфира мекишу мерам хоб мерам аку. мерам хона мерам ба. эфира мекишум у мерам хона. 2 соату 20 минут шуд дар эфирем. 10 минути дига гап мезанем 2 соат 30 минут меша мерам ба хона. соат 1 шуд эфир такай мекишӣ иншаалло мекишам. нома чия? номам Исмоил. иними телеграми мана иним поёнда нависондесиян ку Исмоили Тоҷик. иними номи телеграми ман иним хеле нависондага. иними най чиста иними най.
اینمی تلگرام را سیلکش کپی کنین در تلگرام من پارتوین میشوه. اسماعیل تاجیک اینه که اونجا اسماعیل تاجیک نیست. اپی نسو خطا کرسی. با گشنه میشه 10 منت بعد. نه میرم اکخو میرم جورا. ای که جو میشه اشار وعدت ده های سمیگان. اشار وعدت ده های سمیگانج میشم. سمیگانج فهمیدگین یا نه؟ اوزی در جای کار. اسماعیل جان کم سخنای خوبم کو برای جوانو افیر بهوده و وقت بهوده نگذرانی. اکم که سخن کردگیم که با فکرم هم که سخنامون گوش کنم بسه. سخن میکنیم انشاءالله ایسته همین خودشم همین سخنایی که ما میکنیم همین خودشم یک انشاءالله خیر داره. تلگرام نه تلگرام کشنه کاروس آخه نمیدونم ما هم ای کار مونده شده آمدیم نکی گپکای شیرین تا گوش کده خدک تا تماشا کده موندگی ما نفهمیده اسم زنده باشی. هزار رحمت. اینه ده دستم پیشی بر. هزار رحمت برادرای عزیز. اینه زنده باشین. مینتدار. پنجکین ما از رایان شم. ما از سمیگانج ما پنجکین نیستم. انا جورا همی گرافینی چویم میخرمو و میخزیم. تاقی بسرم تاقی شاهی بسرم شینم سر کوچه ها نیامد خبر شروری خاطیره ها از عشق دلی نیما اگر از تو یاد آید دلم به فریاد آید اگر از تو یاد آید دلم به فریاد آید ای من بیدی تویم تکیه به بیدی دیگری من یاری تویم عاشق به یاری دیگری ما قول و قسم کردیم با هم دیگری ما قول و قسم کردیم با هم دیگری این قول و قسم دروغ به پیش دیگری این قول و قسم دروغ به پیش دیگری شروری خاطیره ها از عشق دری نیما اگر از تو یاد آید دلم به فریاد آید اگر از تو یاد آید دلم به فریاد آید. انا جورا نیسونده بسیار نخوان که افتر کانال تا میزنه. سنجره ای کجای پنجکینتی اکا اسماعیلی گناه تو کدسی و گناه نه سبب بسیار نخوان که افتر کانال میزنه. نیسونده 1989 سلامت باشین. ای سنترش لطفالله عبدالولی را میشناسی ایسی میگن لطفالله عبدالولی را نه نمیشناسم. اکای وکیل در کجایی هیچ خیلی افتاب کافه میگه درش رنگ افتاب زنه رنگ افتاب زنه خواب دارم پگه کردم خیزیم برادر روی خور رو بناخی اسماعیل براتشکا بول ریپر نشوی نه ریپر نمیشم. بمان من سازم و تو در امان باشی بمان من میرم و تو جاویدان باشی بمان هر لحظه چنگی نامرادی ها بر رخسارم خطی ها جنگ بگذاره بمان عشق تو چون زخمی فیغان دل ای مرا هر لحظه و هر روز آزاره بمان عشق تو چون زخم فیغان دل ای مرا هر لحظه و هر روز آزارد ای دوباره ما
ماه بدر شد چرا نمیای دوباره ماه دگر شد چرا نمیای پرندگان مهاجر بلا نبرگشتن دوباره چه چه سر شد چرا نمیای پرندگان مهاجر بلا نبرگشتن دوباره چه چه سر شد چرا نمیای آها خوش آمدی یا آدم نیستنده حنیفه با پیش اکا اسماعیل کتاب مقدس قرآن رسمی کعبه دارد چند سمه 4000 روبل چویا بزن آوازات بزه شید زنده باشه دوستای عزیز یا آدم نیستنده بعدی مینور اکو تو خان جورا اکو بعدی مینور تو خان مصورا ملدس گوید سخن خنداوری گفت مصورا برای بعدی طلب کردگیش ملدس گوید صغیره دیوانه یا خورانه مردم خورای من همین خورای میرم ای با شیاکت شیری بچه خیلی خوب کنیم مرحمت جیوای موزیکا زنده و سربلند سایه خداوند بالای سر اسماعیل جان سلامت باشی ای بخونه که بس همی خوخی در مسکو کار در کار چی کار در کار در مسکو مردک باری چی خونم چند سوم سکیتکا داره چی چند سوم سکیتکا داره من همی خوب سکیتکا کراتونم برادر یا 300 روبل سکیتکاش میکنم یا 200 روبل همی قا سفر ملدیس در همی سیل زده ها دعا کنه انشاءالله برات بعدی نمیجان نمیدونم بعد نمیجان اسماعیل فیر کش خوب کنیم اکو یکنیم ساعت شد همه جایی اکا پاور در کار نیست قرآن 500 روبل اینه برادر 500 روبل سکیتکا میشه تا دوباره ماه بدر شد چرا نمیای دوباره ماه دیگر شد چرا نمیای پرندگان مهاجر بلا نبرگشتن دوباره چه چه سر شد چرا نمیای پرندگان مهاجر بلا نبرگشتن دوباره چه چه سر شد چرا نمیای دهخانی بخونه سندن برادر یا چشم محکم شد که شب بخیر میخونی این طرز تاخیر اکلام کنی زبانی بلبل داری گب نیست آوازات خسته نباشن ای جانش دمیده کراچی اکا پگه تلفن میکنم تا نمیره کارتا تپرتو ممکن باشد یک دو صورتش بگیر روی کنم گب نیست یک شب مجنون نمازش را شکست بی وضو در کلبه لیلا نشست یک شب مجنون شیدا گشته بود بی خبر از عشق لیلا گشته بود کراچی اکا پگه تلفن میکنم گاب نیست
با دوام شاید عمرم همین میدونستم دوام شاید عمرم چابک خدگی عمر بله نه دستالای من کار نیست کارگر دارم اسماعیل چند بار عاشق شده مردک بوری مردکی گپ گو من یا بلحواس بدم مردک بوری من چند بار عاشق شدگیم چند کزا دا عاشق شدگیم من همون کودکی ما ایش قدم میدونستیم چه این شناغز میدیدم بو وای شناغز میدیدم بو وای شناغز میدیدم خیلی یا دیوانه بودم من عاشق شده میگشتم خیلی لیکن یگان چقدیم گاونو میزن مردک بوری من بایر نقص میدم بایر خچونو میدونستم که من بایر نقص میدم طرفای وطن کای میرای نصیب انشالله میرایم دوام شیرم همین فعل تنه پرتو گپ نیست اولی هم دیوانه نویسته کسی نه دیوانه نیستم شروع مکر برادر شوخ میکنم تو نه من صیفی نمیدونم چند بدم پنج بدم چند بدم همین باید کندن ما داده بوده همین نامی بود با همون کودکی عشق کودکی چی خیلی اخی همون عشق کودکی دا با همین شعر میخوندم یا چی خیلی بود شب میام خیلی بودم این ایادم برو من این قاکش ناو دا ایادم اومدگی بود با ایادم برو من شبی و با دیدن من خیلی بودم خیلی بود ایادم برو من یا بعدی همون خیلی زور بود هم دور کودکی مونده هم بعد هم میدونید ایادم بازی برو من خروتاب چند روبل یکا مسکو دا 400 روبل اینجا 380 گوشت شای انا 340 بود خیلی با ارزان کردیم 300 کردیم شا به گوشتش مایل وکیل خوبای نقص اسمای لانکا بازی رو نخ من نمیتونستم لانکا بازی خیر کرده شعر ایدی الف با تکو بخون شعر ایدی الف بای من حرف ای قطی بود ای مادری من بخت جوانم نامی خوشی تو ویردی زبانم انا می شعر بود اول این شعر موندگی بودم من با معلمون علی شکرین این شعر اول میخوندم اکسکواتور آمد در او با کار در آمد همین خیلی شعر بود اول با معلمون گریف شعر من علی شکر این شعرمون ای مادری من بخت جوانم نامی خوشی تو ویردی زبانم بعد از صنف یکمیم ایدی الف بای صنف یکمیم ده او وقتا باید در میدان دهقان بچه بود همون باید در میدان دهقان بچه ده خیلی تیاق جیلک پشتگیم نمولک بستگیم تاقی موندگیم تیاقتی برامدگی خیلی قاق بود قدم تیاقتی خیلی خیلی کره رقص کرگیم بعدی در میدان دهقان بچه ده او گودکی و خیلی اغواز ده سری کوهی بالانس تکردم او تکردم جارش دویده بفکرده خروطاب بگوش 550 روبلی مسکو ده واه قیمت بد ده توز ریگانش در خاطر ده سوها هستن در اوقات عاشق شدی بعد در اوقات عاشق شدم نه در صنف یکمیم عاشق ای که چما یک گپوی میگی که ای من یه بود ایدیالی فودا ای من حرف یه بود یه یه نه ای مادری من این خیلی ای لگ میگفتیم که هم خیلی بود در میدان دهقان بچه در تن جامعه علچه انم بایده بود داود ما سوالم چیا خونده دست میبرمادم بر رقص میکردم اکا اسماعیل در خنده بود کیف میکرد گفت دیز خیلی برادرای عزیز زنده باشین افیره میکشیم چی گفتین این توخی را میگن این توخی فروشه بهترین انسان گپ نه سلامت باشین ای وای دوری طلبگی اک وای دوروی زور بود وای دوروی عجیبات بود باور که در دوروی طلبگی
عجب یک دوره‌ای گذشت رفته. مرا معلمه صنف یکم اون روز دی الفبا مرد خدا رحمتش کنه. این لیلا و این بچه چخ چخ کنه که میگم رو خو رو میمخی 2:36 ما تا 2:30 را گفتیم. خو شکی بوم دو خدا نکنی. راست میگه این خو رفته. ولی من میبرم ای جای جور سویتو را میکشم مجور جو با جو میکنم میبرم میرم تا در پر مخه میکنم تا خونه میرم بود. ولی بود در راه یگان کس نقپم با یگان سین دیگه نرم. زنده باشین. بو پگه برادرو. همدم دیرین خیر نباشد. یار دلنشین خیر نباشد. دوستای شیرین خیر نباشد. شب بخیر. سلامت باشین. خوبی خوش اسماعیل زنده باشین. این ناو تلگرامی من گرفته پرتفته دایجا. ناو تلگرامی من گرفتی پفتی. پامشین اشخونه رو نشون ته پامشین اشخونه اینا پامشین اشخونه دیدی اینا پامشین اشخونه مال خای بو دوامتی پگا انشالله بو گاب دیسا همینجا نقطه سری خط رفتیم نه توقیم قد خونه میرم توقیرم میگیرم انشالله دوا الله نگهبان تون پناه تو بخدا